자, 그래서 오늘 이 데스티니라고 하는 주제를 말씀을 시작하려고 За би 하는데, хувь тавилан гэсэн сэдвээр ярилцах болно. 사실은 오늘만 그런 게 아니고 모든 브레이크스루 집회는 항상 데스티니로 시작해요. Тэгээ зөвхөн энд төдийгүй бусад бүх конференцууд хувь тавилан буюу Destiny-гийн тухай эхэлдэг байгаа. 저희가 꽤 여러 나라에서 꽤 여러 번 집회를 Тэгээ 했는데 би маш олон оронд маш олон ийм хүндэтгэлийг өргөхдөө 항상 첫 번째 설교는 데스티니. хамгийн ихний сургаал нь бол дандаа хувь тавилангийн тухай байдаг. 왜냐하면 이것이 우리의 목표이기 때문에 그래요. Яг гэвэл энэ бидний зорилго учраас. 데스티니라고 하는 몽골 말이 있어요. 네. Destiny буюу хувь тавилан гэсэн үг байгаа тийм. 이 데스티니라고 하는 것의 뜻은 하나님의 계획이란 뜻이에요. Энэ болохоор бурхны төлөвлөгөө гэсэн үг байгаа. 하나님이 우리를 향해 계획을 가지고 계시다는 거예요. Бидний төлөөх бурхны төлөвлөгөө. 이 말 여러분 믿으십니까? Та итгэдэг үү? Бурхан таны төлөвлөгөөтэй байгаа гэдэгт итгэдэг үү? 나는 우연히 태어난 존재가 아니라는 거예요. Би бол зөвхөн санамсаргүйгээр мэндэлсэн нэгэн биш ээ. 나는 재수가 없어서 이 땅에 던져진 존재가 아니라는 거예요. Дургуудаа намайг энтлэхээр ингээд шидэд төрүүлсэн юм биш ээ. 나는 하나님의 정확한 계획 가운데 만들어졌다는 거예요. Би үнэхээр бурханы маш тодорхой төлөвлөгөөнд дотор энтлэхээр мэндэлсэн. 우리 하나님께서 저와 여러분을 향한 계획을 가지고 계시다는 거예요. Тэгэхээр би бол таны төлөө бурханы маш тодорхой 아주 구체적인 계획들을 가지고 маш 계시다는 тодорхой тийм 얘는 төлөвлөгөө байна. 언제 누구에게서 Хизээ хаа 남자로 ихтэй 키는 요만하게 ийм намхан 눈은 нүдэн 요만하게 том 배는 이만하게 гиз нас том гэдэг. 아니 배는 하나님의 계획이 아닌데 사실. Магадгүй гиз бол бурханы төлөвлөгөө байгаагүй. 이건 내가 너무 많이 먹어서 그런 거고. Яг л хитснээс болоо би бас юм аа. 약간 머리카락은 몇 개로 За өснийх нь өнгө тийм байх 눈 бол 색깔은 어떻게 хөмсгэн ямар 다 하나님이 계획하셨다는 энэ бол 거예요. бурханы төлөвлөгөө байсан юм аа. 실수가 없으시다는 Яг 거예요. л бурхан алдаагүй. 우연히 그렇게 된 게 아니라는 Яг л 거예요. бид санамсаргүй болоогүй. 우리의 외모뿐만이 아니라 Бидний гадаад төрх төдийгүй. 우리 인생을 향한 하나님의 계획이 있으세요. Харин бурхан бидний амьдралын төлөвлөгөөг агуулж байдаг. 우리를 통해서 이루고자 하는 하나님의 계획이 있다. Үнэхээр тэр төлөвлөгөө биелээсэй гэж бурхан үргэлж хүсэж байдаг. 놀라운 하나님의 역사를 이루고자 하는 계획이 있다. Бурханы тэр гайхамшигтай төлөвлөгөө таны амьдрал дээр хэрэгжээсэй гэж хүсэж байдаг. 성경에 등장하는 인물을 보세요. 성경에 등장하는 인물들을 За 보세요. Библийн бааtruудыг харъя. 모세를 향한 하나님의 계획이 있어요. Мосегийн төлөв бурханы төлөвлөгөө байдаг. 모세를 어려운 때에 태어나게 하셨어. Мосег маш хүнд хэцүү нөхцөлд төрүүлсэн байгаа. 태어나자마자 죽을 위기를 넘기게 하셨고 Тэгээд үнэхээр төрөнгөтлөө дараа нь үхлийн 바로의 왕국에 들어가게 하셔서 тэгээд үхлийн аюултан дээрээ фараоны ордонд очсон байгаа. 바로의 왕궁에서 자라게 하시고 Тэгээд фараоны ордонд тэр өссөн. 때가 됐을 때 광야에서 나오게 하시고 Тэгээд дараа нь тэндээс гараад цөлд ирсэн. 그리고 나이 80대 했을 때 하나님께서 그 민족을 구원하신 일로 부르시고 Тэгээд үнийг 80 настай хотод өөрийнх нь үндэстэн авруулахаар бурхан 그래서 놀라운 출애굽의 역사를 Тэр 이루게 энэ бол 하시고 бурханы гайхамшигтай төлөвлөгөө байгаа. 모세가 이 일을 스스로 했다고 생각하십니까? Мосе алдаа хийсэн үү? Мосегийн хийсэн зүйлүүд нь алдаа байна уу? 아 그냥 우연히 하다 보니까 모세가 그런 인생을 Та 살았을까요? нар юу гэж бодож байна? Зүгээр ингэж амьдрч байгаа л тийм. 아니 그렇지 않다는 거예요. Мосегийн амьдралд ийм зүйлүүд бий болсон уу? 하나님이 처음부터 그렇게 계획하셨던 거죠. Яг тэгвэл анхнаасаа эхлээ бурхан онцгойгоор төлөвлөсөн. 모세가 그 계획을 발견하고 이루어갔던 거죠. Харин Мосе тэр төлөвлөгөөг илрүүлэн гаргаад түүнийг дагуу алхсан байгаа. 다윗 왕의 놀라운 인생을 우리가 알고 За 있습니다. бид нар Давидын гайхамшигтай амьдралын тухай мэднэ. 그것은 다윗이 열심히 노력해서 자기 인생을 Давид 개척한 маш 건가요? сайн хичээл зүтгэснээс болоод түүний амьдралд 아니에요. тийм зүйл 하나님의 계획이 있었던 Яг 거죠. тэгвэл бурханы төлөвлөгөө байсан учраас. 다윗은 그 계획을 발견하고 이루어갔던 거죠. Харин тэр бурханы төлөвлөгөөг Давид илрүүлэн олоод урагшлан алхах үед 엘리야의 놀라운 스토리를 우리가 알고 있습니다. бас гайхамшигсан бас Илиягийн бид нар гайхамшигтай түүхийг мэднэ. 그것은 엘리야가 특별한 사람이어서 그런 놀라운 인생을 살았을까요? Тэгвэл Илия онцгой нэгэн байсан учраас тэр гайхамшигтай зүйлсүүд болж ирсэн үү? 아니에요. Үгүй тийм биш. 하나님의 계획이 있었기 때문에 Бурханы төлөвлөгөө байсан учраас. 엘리야는 그 계획을 발견하고 이루어갔던 거죠. Илия бас яг тэр төлөвлөгөөг мэдэж түүнийг илрүүлсэн учраас. 그렇다면 저와 여러분은 Тэгвэл би болон та 저와 여러분을 향한 하나님의 계획은 없을 것 같으세요? тэгвэл бидний төлөө бурхан ямар ч төлөвлөгөөгүй мó? 모세하고 엘리야를 향해서는 위대한 계획이 За 있으시고 Мосе Илия бол агуу бааtruуд штэ гэж. 저와 여러분을 향한 계획은 없어. Харин бидний төлөө төлөвлөгөө байхгүй. 그런 하나님이 아니시라는 거예요. Тэгвэл бурхан тийм биш, бурхан биш ээ. 모세와 엘리야를 향해서 놀라운 계획을 가지고 있었던 그 Мосе 하나님이 Илиягийн төлөө гайхамшигтай төлөвлөгөөг агуулж ирсэн бурхан. 또한 저와 여러분의 Хаавал 하나님이십니다. миний төлөө гайхамшигтай төлөвлөгөөг тэр бас агуулж байгаа. 저와 여러분을 향해서도 놀라운 계획을 가지고 계세요. Танаар дамжуулаад бол надаар дамжуулаад бурхан өөрийн гайхамшигтай төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болно. 아멘. 저와 여러분을 향해서도 놀라운 계획을 가지고 계세요. Тэгээ үнэхээр бидний төлөө гайхамшигтай төлөвлөгөө түнд 큰 бий. 계획을 가지고 계세요. Үнэхээр агуу төлөвлөгөө түнд бий. 그 성경에 등장하는 인물들을 보면 Библийн бадруудыг үзэх юм бол 항상 하나님을 만났을 때 자기의 데스티니가 뭔지를 알게 돼요. бурхантай уулзах үед тэд өөрсдийнхөө хувь тавилан буюу дестинийг мэддэг. 모세가 떨기나무에서 하나님을 만났을 때 За Мосе бутан дундаас эзнийг олж авах үед 내 데스티니가 이 민족을 이끌고 출애굽하는 거야? 알게 됐어요. би өөрийн ард түмнийг аврах ёстой юм байна, өдөртөгч болох юм байна гэдэг мэдсэн байгаа. 기드온이 타작마장에서 하나님을 만났을 때 Тэгэд Гидеон гэсэн залбирч байхдаа бурхантай уулз 300용사를 이끌 위대한
위대한 장군이라고 하는 데스티니를 Тэгээд 알았어요. түүнийг үнэхээр бас 300 хүнийг өдөрдөх агууд жанжин гэдгийг тэр бас ойлгосон байгаа. 다윗이 하나님을 만났을 때 Давид бурхантай уулзах үед 자기가 왕이 될 사람이라고 하는 걸 알았어요. өөрийгөө хаан болно гэдгийг мэдсэн ба. 엘리야가 하나님을 만났을 때 Илия бурхантай уулзах үед 자기가 놀라운 하나님의 선지자라는 걸 тэр бол 알았어요. үнэхээр бурханы гайхамшигтай иш үзүүлэгч болно гэдгийг мэдсэн. 맞아요. 하나님을 만날 때 자기 데스티니를 알아요. Үнэхээр бурхантай уулзах үед өөрийнхөө хувь тавиланг мэдчих. 그런데 데스티니를 알게 될 때 동일한 반응들이 있는데 Тэгээд хувь тавилангаа мэдэх үед янз бүрийн зүйлүүд бий болдог. 그 반응은 황당해하는 거예요. Тэгэхээр тэр үнэхээр гайхалтай. 황당해하는 거예요. Тэр зүгээр ингээ гайх зүйл биш. 왜냐하면 내 생각보다 너무 큰 거야. Яг бүр гайхаа зогсохын аргагүй. Яг гэвэл тэр бол миний бодлоос илүү агуу зүйл. 내 생각보다 너무 큰 거야. Миний бодож байгаагаас бүр маш агуу учраас. 모세 한번 생각해 보세요. За Мосег бүгдээр бодъё. 모세가 그때 뭐 하고 있었던 사람이었죠? Тэр үед Мосе юу хийжсэн мөлий? 양치는 Тэр 사람이었어요. бол хон хариулж байсан. 그것도 자기 양도 아니고 장인의 양을 치는 사람. Зүгээр өөр тэгээд тэр байтугай өөрийнхөө хоныг биш тэр хадмаанхаа хоныг хариулж байсан. 그것도 40년 동안 광야에서 왕을 쳤대. 양을 쳤어요. Тэгээд 40 жилийн турш тэр цэвэрт хон хариулж байсан. 완전히 무명의 사람이었다는 거야. Тэгээд үнэхээр хэцүү тийм. 그런데 하나님이 나타나서 또 바로 얘기를 하시고 Тэгэн гутал бурхан гарч ирэл фараоны тухай яриад 60만 명이나 되는 이 600 мянган 이 어마어마한 백성을 이끌고 나오라고 тэр 하시고 хүндэснүүд ард түмнийг гаргана гээл. 이게 사이즈가 너무 안 맞잖아요. Тэгвэл энэ юуроос сайз буюу хэмжээ нь юу таарахгүй шүү дээ тий. 오늘날로 바꿔 말하면 За өнөөдрөөр хэрэг сольж үзэл. 어느 날 저기 광야에서 양치고 있는 목동한테 За нэг цэгэлд байгаа хончин дээр 갑자기 하나님이 나타나셔서 гинтхэн бурхан гарч ирээ. 너의 데스티니가 있는데 За чиний төлөө чиний төлөвлөгөө байна. 너는 시진핑한테 가서 시진핑 시진핑 хятадын тэ 시진핑тэй чи очоод 시진핑д очоод 중국을 내놓으라고 얘기해라. хятадыг өгөө гаргаа гэж хэлээ. Надад өгөө гээл. 뭐 이런 거랑 비슷한 얘기잖아요. Яг энтэй адилхан гэсэн үг байхгүй юу? 그 너무 안 맞잖아 나하고. Дэндүү тэ адилхан биш шүү дээ. 그러니까 황당해하는 거죠. Тэгэхээр үнэхээр энэ бол гайхалтай зүйл. Юу гэсүгэ гайхалтай. 내가 누구 간데? Би хийм бэ? 내가 거기를 어떻게 가요? 못 가요. 못 Би 가요. тийш явахгүй. 내가 좀 모세한테 하나님 말씀하십니다. Тэгээд Мосе хэлсэн ба. 내가 너와 함께 할 테니까 가라. Бурхан хэлсэн ба Мосед би чамтай хамт явах нь чи чамайг явахд би хамт явна гэж. 아유 하나님 잘 모르시나 본데요. 바로가 누군데? Тэнгуул бурхан та мэдгүй ах шиг нэ фараон Ай, хин гэж 안 돼, бодож 안 байна. 돼. Үгүй би л явахгүй гэж. 내가 너와 함께 하니까 가라. Үгүй яа чи би чамтай хамт явна хамт явъя гэж. 아이 하나님 뭘 잘 모르시나 본데. Та тэгвэл намайг мэдгүй ах. 저는 말을 잘 못하는 Би ерөөсөө 사람이에요. сайн ярьж чаддгүй гэж. 내가 네 입과 함께 할 테니까 가라. Үгүй би чиний амтаа хамт явахд хамт явъя гэж ингэхээр. 아이 하나님 잘 모르시나 본데. Бурхан та бас мэдгүй ах шиг байна. 저는 혀가 두네요. Би хэл ярианы чадваргүй гэж. 아론 있잖아 아론 줄 테니까 가. Гэхдээ яг 10 байгаа шүү чиний 10 та хамт 10 чамтай хамт 아이 явъя. 하나님이 잘 모르시나 본데. 왜 та сайн мэдгүй. 보낼 만한 사람을 보내십시오. Илгээ хүнэл явуулаач намайг л үтээ явуул. 가라 할 때 가. Яв гэдэгт яваач гэж. 드디어 하나님이 열렸어요. 이게. Бурхан уурсан. 이게 출애굽기 얘기잖아. 자 өөрчлөлтөө юм яриа тийм үү? 여러분 모세에게만 하나님이 큰 계획을 가지고 계실까? Тэгвэл зөвхөн Мосегийн төлөө бурхан агуу төлөвлөгөөг агуулдаг. 저와 여러분을 향한 계획은 없을 것 같으세요? Бидний төлөө төлөвлөгөө байхгүй гэж үү? 그렇지 않아요. Тийм шээ. 모세뿐만 아니라 저와 여러분을 향해서도 똑같은 계획을 가지고 있어요. Мосегийн төлөө ч гэсэн таны төлөө бидний төлөө бурхан гайхалтай төлөвлөгөө. 여러분의 생각을 훨씬 뛰어넘는 계획들을 가지고 Таны 있어요. төлөвлөгөөнөөс бүр агуу төлөвлөгөө бурхан. 한 나라의 운명을 바꿀 만한 계획들을 가지고 계세요. Үнэхээр нэг үндэсний төлөө таныг бас дуудана. 한 민족의 운명을 바꿀 만한 계획들을 Та бол 가지고 계세요. үнэхээр үндэстэн бол нэг улс орныг та өөрчлөх тийм хувь тавилан. 여러분들이 여러분의 데스티니를 발견하고 이루어 나가기만 한다면 Та өөрийнхөө хувь тавилан дэснийг та илрүүлэн олох үед 모세의 하나님이 여러분의 하나님이세요. Мосегийн бурхан таны бурхан байх 한 민족을 구원했던 하나님이 여러분의 하나님이세요. Үнэхээр нэг үндэснийг түгээр дамжуулан аварсан шиг танаар дамжуулан бас ажиллах болно. 모세가 위대한 것이 아니라 하나님이 위대한 분이시라면 Мосе агуу биш харин түүнийг дуудсан бурхан агуу юм аа. 모세를 통해서만 그 일을 하실 수 있는 것이 아니라 여러분을 통해서도 그 일을 하실 수 있다는 거예요. Тэгэхээр Мосегаар дамжуулаад ажилласан бурхан танаар гэсэн дамжуулан ажиллахыг хүсэж байна. 엘리야의 하나님이 위대한 하나님이라면 Элиагийн бурхан агуу бурхан. 엘리야가 아니라 엘리야의 하나님이 위대한 Харин 하나님이라면 Элиа агуу биш Элиагийн бурхан нь агуу. 그 하나님이 우리 하나님이시라는 Тэр 거예요. бурхан бидний бурхан шүү дээ. 여러분도 그 일을 하실 수 있다는 거예요. Та бас яг түүний хийсэн зүйлийг хийнэ. 한 나라와 민족을 바꿀 수 있는 일을 하실 수 Та бол 있다는 нэг 거예요. үндэс нэг улс орныг өөрчлөх хувь тавилан танд. 세계 역사를 바꿀 수 있는 일을 하실 수 Та 있다는 거예요. дэлхийн түүхийг өөрчилж чадна. 믿으십니까? Итгэж байна уу? 근데 눈빛을 보니까 꼭 모세의 눈빛이야. Та нарын нүдийг харсан чи бүгдээ яг Мосе шиг хараад байна гэнэ. Тийм биш ээ. Та нарын нүдний хараа та харцсан бол нэг тийм итгэлгүй байна. 빨리 순종하십시오.
хурдан дуулгартаа гараа. 계속 하나님 앞에 이러고 있다가는 Тэгээ бурхны юм дандаа ингээл үгүй гэдэг. 아 가래니까 이 소리 Тэр үед 듣습니다. магадгүй бурхантай яав гэдэг штэ гэдээ ашгарч магадгүй. 데스티니는 크다는 거예요. Тэгэхээр хувь тавилан гэдэг бол агуу зүйл юм аа. 우리의 데스티니가 왜 큰 줄 아세요? Бидний хувь тавилан яагаад агуу юм бэ? 그분이 우리 아버지시기 때문에 그래요. Яагаад гэвэл тэр бидний аав учраас. 아버지는요 자녀를 향한 큰 기대를. Яагаад гэвэл аав нь хүүхдийнхээ төлөө агуу зүйлийг дандаа хийхийг хүсдэг. 자녀들을 향해서 아무 기대가 없는 아버지를 보신 적 있으세요? Хүүхдтэй ерөөсөө найддаггүй аавыг та үзсэн үү? 저는 아들이 둘인데 За би хоёр хүүтэй. 이 아들들을 볼 때마다 Би хоёр хүүгээ харах бүр те. 얘가 정말 놀라운 사람이 됐으면 좋겠어요. Үнэхээр гайхалтай хүн болоосоо гэж. 최고의 인생을 살았으면 좋겠어요. Үнэхээр гайхалтай хувь тавилангаар амьдраасаа гэж. 놀라운 사람들이 됐으면 Үнэхээр 좋겠어요. гайхалтай хүн болоосоо гэж хүсдэг. 평범하게 사는 건 내가 견딜 수가 없을 것 같아요. Хэрвээ зөв миний хүүхд ингэстэйсгээл те ингийн амьдралаар амьдрал би тэсэхгүй юм шиг байна. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 아빠니까. Яг л би аав нь учраас. 모든 부모들은요 Бүх аав ирсэн. 자녀들을 향한 비현실적인 기대를 갖고 있어요. Өөрсдийнхөө үр хүүхдийн төлөө бодит бус найдварыг өөрлөж яадаг. 그래서 그 좀 상처가 되기도 해. Тэгээ заримдаа тэр нь бидэнд шархуулдаг. 비현실적인 기대들. Яг л бодит бус найдварыг өөрлөж яадаг учраас. 제가 어렸을 때요 머리가 참 컸어요. За би багтаа айгу том толгойтой байсан. 지금도 머리가 큰데 Одоо ч гэсэн жоохон том. 어렸을 땐 정말 컸어요. Багтаа үнэхээр том толгойтой байсан. 그래서 보통 사람들은 이렇게 몸에 머리가 달려 있는데 Тэгээ бүх хүмүүсийнхтэй харьцуулахад 저는 머리에 몸이 이렇게 달려 있었어요. хүмүүс болохоор ингээд толгойн жижигснээр биеийн тамар зурдагсан. Минийх бол толгойн тамар зурдаг. 근데 어느 날 저희 아버님 친구분이 집에 놀러 오셨어요. За тэгсэн нэг өдөр манай аавын нээз манай гэрт ирсэн байгаа. 이제 아들을 낳았다는 얘기를 듣고 놀러 오신 거죠. Тэгээд ингээ хүүхдээ усан гэдэг сонсоод. 그래서 저를 이렇게 보시는데 Тэгээд ингээ намайг харсан гэдэг. 얘가 아무리 봐도 이상한 거야. Ингээ харсан чи айгу сониухтэй. 아니 몸에 머리가 달려 있어요. 왜 머리에 몸이 달려 있는 거예요? Өв нь бол тэг бараг биеийн том ах ёстой би толгойн биенээсээ том байсан. 그래서 이분이 고민하시다가 저희 아버님한테 어렵게 얘기를 Тэгээд 했어요. айгу хэцүү ч гэсэн манай аавд айгу альтах байсан. 네 아들 병원에 좀 데리고 가봐야 되는 거 아니겠냐? Чи хүүгээ дагуулдаг. Тэгээд хүүгээ эмнэлэг рүү авч явах хэрэгтэй байна гэсэн. 그랬더니 아버님이 무슨 소리 하는 거냐고. Юу яриад байгааг аав маань. 너 눈이 뼈다고 눈이 이상하다고 너. Чи яасан чиний нүд ч яасан. 이렇게 예쁜 아들을 보고. Ийм хөөрхөн хүүхдийг чи яаж харахаарэ гэж. 이렇게 예쁜 아들을 보고. Ийм хөөрхөн хүүгийг чи юу гэж яаж. 병원에 가보라 그러다니. Тэгээ чи хүүгийн минь эмнэлэг яваад. 너는 미쳤다고. Чи солиор. 가라고 지 집으로. Яв гэдэг. 오늘 절교해 버리셨어요. 그런데 요즘은 아버님이 이렇게 사진은 이제 옛날 사진을 이렇게 보시고는 Тэгээ дээр үе зургуудыг үзэх юм бол 야 그래 좀 이상하긴 하다. тэгээ одоо болохоор ингээ зураг үзчихэд аамаа зөвсөлтөн зургийг үнэхээр жоохон сонь юм аа. 근데 왜 아버지 눈엔 그렇게 예쁘게 보였을까요? Яагаад аавын минь нүдэнд нэг хөөрхөн харагдсан болоо? 아버지니까. Яг л аав учраас. 아버지니까. Аав учраас. 다른 사람 눈에는 다 이상한 애야. Бусад хүмүүс харахад энэ жоохон асуудалтай байна. 근데 아버지 눈엔 그렇게 안 보이는 거야. Харин аавын нүдэнд тэгж харагддаг. 이게 아버지 마음이에요. Энэ бол аавын зүрх сэтгэл байгаа. 우리를 향한 하나님의 기대가 작다면 Үнэхээр хэрэг бидний төлөв төлөвлөхөө жоохон байх юм бол 그분은 우리 아버지가 아니에요. тэр бол аав биш гэсэн үг шүү дээ. 아버지가 그럴 수가 없어요. Яагаад гэвэл аав хийж чадахгүй. 아버지는 자녀를 향한 작은 하나님이 하나님의 작은 그러니까 하나님이 우리를 향한 예. 작은 기대만 갖고 오케이. 있다면 아버지가 아니라고. өөрөөр хэлбэл бурхан бидний төлөөх ингээд өчүүхэн жоохон төлөвлөгөөтэй байх юм бол тэр аав биш гэсэн үг шүү дээ. 아버지는 그럴 수가 없어요. Яагаад гэвэл аав хүн хийж чадахгүй. 왜? Яагаад? 사랑하니까. Яагаад гэвэл хайртай учраас. 사랑하니까. хайртай учраас. 우리를 향한 하나님의 기대의 크기는 Бурханы бидний төлөөх бурханы төлөвлөгөө маш том байгаа. 하나님의 사랑의 크기예요. Яагаад гэвэл тэр бурхан бидний төлөө түүний хайр агуу учраас. 우리를 크게 사랑하시기 Тэр 때문에 маш ихээр хайрладаг учраас. 작은 기대를 가지실 수가 Тэр 없어요. хизээч баг зүйлд бидэнд найддаггүй. 저와 여러분을 향한 큰 기대가 있어요. Дандаа бидэнд их зүйлийг найддаг. 믿으십니까? Та итгэж байна уу? 아멘. 그런데 이제 문제는 Гэхдээ асуудал байдаг. 누가 그 기대를 발견하고 이루어가냐 하는 거예요. Харин тэр найдварын бурханы найзгаа тэр найдварыг хэн олж нэгээд түүний дагуу амьдрах вэ? 어떤 사람은 Зарим хүн, 이 하나님의 기대를 한 80% 이룬 사람도 있을 거예요. зарим хүмүүс 80% олж мэддэг. 위대한 인생을 살겠죠. Тэгэл гайхалтай амьдралаар 근데 амьдардаг. 또 어떤 사람은 Зарим хүн 한 50%밖에 못 이룬 за 사람도 있어요. 50%-ийг л мэдэрдэг. 또 어떤 사람은 한 30%, Зарим хүн 30%, 또 어떤 사람은 20%, зарим нь 20%, 어떤 사람은 10%, зарим хүн 어떤 사람은 10%, 전혀 못 이루고. зарим нь бүр ерөөс олж нээж чаддаг. 이것이 우리 인생을 결정하는 거 Энэ 아십니까? зүйл бидний амьдралыг шийдвэрлэдэг байгаа.
여러분이 어떤 인생을 살 것인가? Та ямар амьдралаар амьдрах вэ? 하나님은 이미 큰 계획들을 가지고 계세요. Бурхан аль хэзээ таны төлөө агуу төлөвлөгөөтэй байгаа. 그런데 문제는 내가 얼마나 발견하고 이루어갈 Харин 까 асуудал нь болохоор би тэрийг хэдэн хувь хэр зэрэг нээж байна вэ гэдгээс шалтгаалдаг. 내가 얼마나 그것을 발견하고 Би 이루어갈까? түүнийг хэр зэрэг нээснээс дараагийн зүйлс шалтгаалдаг. 이 데스티니를 발견하신 Тэгэхээр 여러분, та энэ дестинийг нэгэ 그리고 그것을 이루어가는 여러분 олж 되세요. аваад түүнийхээ дагуу амьдраараа. 그랬을 때 여러분이 생각하는 것보다 어마어마한 인생들이 펼쳐질 Тэгэхээр таны 거예요. бодсоос бүр дэндүү их гайхамшигтай зүйл таны 그래서 저는 사실요 젊은 사람들만 보면 막 흥분이 돼요. Тэгээ би ингээд залуу хүмүүсийг харахаар бүр ингээд баярлаа хөөрөөд идэг. 왜냐하면 아직 데스티니를 발견하고 이루어갈 수 있는 찬스들이 남아 있거든. Яг л та нарт одоохондоо нөгөө хувь тавилангаа нээх тийм боломж байгаа учраас. 근데 죄송하지만 Хэдийгээр 나이가 들면 들수록 저는 별로 관심이 안 가요. тэгээд ууслаараа тэгээд настай хүмүүс болох тусам би төдийлэн сонирхдаггүй. 한 나이가 80쯤 되셨다. За 80 наст бол. 그러면 데스티니를 발견해봐야 어쩌자고 그 다음에 Тэгвэл хувь тавилангаа нээлээ гэдэг яах вэ? 발견했다고 어쩌자고 그 다음에 Тэгээд одоо нэгэд яах вэ? 아 나는 원래 이렇게 살았어야 되는 거구나. Би угаасаа ингэж амьдрах хэрэгсэн шүү дээ. 원통하다. Гомдолтой юм бэ гэдэг. Тэгээд нас орчихно. 이거밖에 할 게 없잖아. Тийм л зүйл үлдсэн шүү дээ. 아쉬운 거죠. Айгуу хэцүү те. 그러나 젊은 사람들은 달라요. Харин залуу хүмүүс 아직 인생이 열려 있거든. таны амьдралд маш их хугацаа байна. Залуу амьдралд чинь. 아직 40년, 60년, 80년 살아야 될 날들이 있고 60 70 80 80 질 та нарт байна. 지금이라도 내 데스티니를 발견하고 Яг одоо та дестинийг нээх 그 юм. 데스티니를 이루는 길로 뛰어들 수 Та 있다면 түүнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө амьдрах юм бол 여러분은 여러분이 생각하는 것과 완전히 다른 인생을 살게 될 та 거예요. үнэхээр өөрийнхөө бодож байгаагаас илүү гайхалтай амьдралаар 여러분이 상상할 수 없었던 төсөөлхийн 그 аргагүй 삶들을 гайхалтай 살게 될 амьдралаар 거예요. та амьдрах болно. 이 가운데 한 나라의 운명을 바꿀 사람들이 나올 Тэгээд та нарын 것이고 дунд үнэхээр энэ улс орныг өөрчлөгч нэгэн байгаа. 한 민족을 구원할 사람이 나올 Нэг 수 있을 үндэснийг 것이고 аврах хүн та нарын дунд байна. 세계 역사를 바꿀 수 있는 Дэлхийн түүхийг өөрчлөх энэ дунд. 하나님 나라의 역사를 바꿀 수 Бурхны 있는 хаанчлыг өөрчлөх нэг нь энэ 그 дунд. 잠재력들이 있다는 거예요. Энэ бол Бурхны бүтээгч. 이미 하나님이 그런 계획들을 Яг 가지고 계시다. Бурхан ализины тэг төлөвлөсөн учраас 이것을 보시는 눈이 있어야 돼. харин үнийг харах нүд байх хэрэгтэй. 이 눈이 열리기를 주의 이름으로 Тэгээд 축원합니다. энэ нүд нэгдэс гэж Есүсний нэрээр ерөөж байна. 여러분이 눈에 띄어지기를 예수의 이름으로 нүд 축복합니다. нэгдэс гэж Есүсний нэрээр ерөөж байна. 아멘. Амен. 개인뿐만이 아니라 나라와 민족도 데스티니가 있어요. 개인뿐만 아니라 나라와 민족도 데스티니가 있어요. Хувь хүний төлөө хувь хүний дестини буюу хувь тавилан төдийгүй улс үндэсний төлөөх Бурхны төлөвлөгөө гэж байдаг. 한국은 한국을 향한 하나님의 계획이 있으시고 Бурханаас Солонгосын төлөөх төлөвлөгөө гэж байгаа. 중국은 중국을 향한 하나님의 Тэг 계획이 있으시고 Хятадын төлөөх төлөвлөгөө, 당연히 몽골도 몽골을 향한 мэдээж хэрэг 하나님의 Монголын 계획이 있으시고 төлөөх төлөвлөгөө гэж байгаа. 그 계획이 클까요 작을까요? 그 계획이 클까요 Тэр 작을까요? төлөвлөгөө жижиг нь үү, том уу? Монгол байсан. 그렇게 물어보시는 거죠. 예. Монголын төлөөх Бурхны төлөвлөгөө багуу агуу юу? 그다. 아멘. 몽골을 향한 하나님의 계획이 있으시다는 Бурхны 거예요. төлөөх Монголын төлөөх Бурхны төлөвлөгөө байгаа. 예, 하나님이 2000년 전에 이스라엘을 크게 쓰셨어요. Бурхан 2000 жилийн өмнө Израилийг агуугаар хэрэгжилж байсан. 메시아를 태어나게 하시고 Тэнд Месиа төрөөд, 성경이 쓰여지게 하시고 тэнд Библи бий болоод, 그래서 하나님 나라의 가장 중요한 역할을 하게 하셨어요. үнэхээр Бурхны хаанчлалын төлөөх гайхалтай зүйлс тэнд хийгдсэн байна. 이스라엘이 우리의 장자예요. 우리 큰형이에요, 큰형. Өөрөөр хэлбэл тэднэр бидний одоо ууган буюу бидний ах гэсэн. 그렇지만 Бурхны 여러분, ууган хүү те. 예, 하나님이 이스라엘을 향한 큰 계획만 있으시고 몽골을 향한 계획은 없었다고 생각하세요? Тэгвэл та Израилийн төлөө Бурхан агуу зүйлийг төлөвлөж, Монголын төлөө агуу зүйлийг төлөвлөөгүй гэж бодож байна уу? 그렇지 않다는 거예요. Тийм шээ. 몽골을 향한 하나님의 계획이 있다는 거예요. Бурхны төлөө Монголын төлөөх Бурхны агуу төлөвлөгөө бий. 몽골을 통해서 하나님의 영광을 드러내고자 하는 계획이 Үнэхээр 있으시다는 거예요. монголчуудаар дамжуулаад Бурханд алдрыг өргөөсөө гэсэн Бурхны төлөвлөгөө байна. 몽골을 통해서 다시 한번 세계 열방을 하나님께 돌아오고자 하는 계획이 있다는 거예요. Монголчуудаар дамжуулаад үндэстнүүд эзэн рүү ирэхийн төлөө Бурхны төлөвлөгөө байна. 몽골을 통해 다시 한번 하나님의 킹덤을 만들고자 하는 계획이 Тэгээ 있으시다는 монголчуудаар 거예요. дамжуулаад Бурхны хаанчлалд хэлхийн төлөө Бурхны төлөвлөгөө байна. 믿으십니까? Итгэж байна. 그리고 이 계획 역시 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 크다는 거예요. Тэгээ энэ төлөвлөгөө үнэхээр энэ Бурхны төлөвлөгөө агуу юм а таны амьдралд.
물론 몽골만 향한 큰 계획이 있으신 건 아니에요. 한국을 향해서도 큰 계획이 있으세요. Мэдээж хэрэг зөвхөн Монголын төлөө агуу төлөвлөгөө байгаа биш, Солонгосын төлөө ч гэсэн агуу төлөвлөгөөтэй. 일본을 향해서도 큰 계획이 있으시고 Японы төлөө ч гэсэн агуу төлөвлөгөөтэй. 중국을 향해서도 큰 계획이 Хятадын төлөө ч 있으시고 гэсэн агуу төлөвлөгөөтэй. 또 호주에서 오셨으니까 호주를 향해서도 큰 계획이 Австралиас 있어요. мэдээж ирсэн чинь Австралийн төлөө агуу төлөвлөгөөтэй. 그런데 문제는 Асуудал нь 누가 이것을 얼마나 발견하고 이뤄갈 것인가. хийн энэ үн хувь тавилангаа хэр зэрэг нээх вэ гэдэгт байна. 이것을 충만한 수준으로 100% 이뤄낼 것인가. Үнэхээр юуныг бүрэн нээх юм бол дүүрэн болно. 아니면 아쉽게도 50%밖에 못 이룰 것인가. Зарим нь 50% нээдэг, 아니면 10% 이룰 것인가. 10% хэрэгжүүлдэг. 이것은 거기에 속한 사람들에게 달렸어요. Энэ юунаас шалтгаалдаг вэ? Тэнд байгаа хүмүүсийн хийдэг зүйл байгаа. 이것을 우리가 Биднээс шалтгаалдаг. 소명이라 그러는 거예요. 소명. Энийг бид нар дуудлага гэж 또는 사명이라 그러는 거예요. дуудлага гэж бид нэрлэдэг. 몽골을 향한 계획이 이루어지는 걸 보기 원하십니까? Та үнэхээр Монголын төлөөлөх Бурхны төлөвлөгөөг харахыг хүсэж байна уу? 몽골을 향한 하나님의 계획이 이루어지는 걸 보기 원하십니까? Монголын төлөөх Бурхны төлөвлөгөөг хэрэгжихийг та харахыг хүсэж байна уу? 여기에 대한 기대가 있으셔야 돼요. Та үүнд найдаараа. 그리고 기대가 있다면 Хэрвээ та найдах юм бол 그것을 위해서 뛰어드셔야 돼요. та найдах юм бол та түүний төлөө урагш босоорой, гүүгээрэй. 그것을 위해 기도하셔야 돼요. Та түүний төлөө залбираарай. 돌파하셔야 돼요. Та түүний төлөө цөмлөөрэй. 그것이 컨퍼런스의 목적이에요. Энэ бол конференцийн төлөвлөгөө бие зорилго байна. 각 개인을 향한 돌파도 물론 중요하고 Мэдээж хувийн төлөө төлөвлөгөө чухал. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 Түүнээс илүү чухал бол 몽골이라고 하는 이 민족을 향한 Монгол 하나님의 үндэсний 계획. төлөөх Бурхны төлөвлөгөөг мэдэх явдал юм аа. 이 계획이 이루어지는 걸 여러분 Энэ 보셔야 되잖아요. төлөвлөгөөг үнэхээр хэрэгжиж байгааг та хараасаа. 몽골을 향한 계획이 20%밖에 안 이루어지고 역사가 끝나면 좋겠어요? Монголын төлөвлөгөө 20% нэгдээд тэгээ зогсоосоо гэж хүсэж байна уу? Хаагдаасаа гэж хүсэж байна уу? 저는 그렇게 할 수 없어요. 예. Би бол үнэхээр тэгээсэй гэж бодохгүй байна. 저는 한국 사람으로서 Би Солонгос хүнийхээ хувьд 한국을 향한 하나님의 계획이 30%밖에 안 이루어지고 끝난다. хэрэв Солонгосын төлөөх төлөвлөгөө 30% нэгдээд 그럼 그건 전 참을 수가 би 없어요. үнэхээр тэсгээ 100% 이루어지는 걸 봐야지. 100% нэгдээсэй гэж хүсэж байна. 100% 이루어지는 걸 봐야지. 100% нэгдхийг харахыг хүсэж байна. 그렇다면 몽골은 Тэгвэл 몽골을 향한 하나님의 계획이 30%만 이루어지는데 만족하시겠어요? Монголын төлөөх төлөвлөгөөний 30% танд харагдаад зогсоосоо гэж хүсэж байна уу? 아니요, 만족할 수 없어야 돼. Үгүй үнэхээр энд бид сэтгэл ханахгүй. 하나님, 우리는 그거에 만족할 수 없습니다. Үгүй эзэмдээ бид нар энд сэтгэл ханахгүй байна. 우리는 30%에 만족할 수 Бид нар 없습니다. 30% сэтгэл ханахгүй. 우리는 하나님의 계획이 100% 이루어지는 Бид 걸 нар Бурхны 보겠습니다. төлөвлөгөө 100% хэрэгжээсэй гэж хүсэж байна. 몽골을 향한 하나님의 계획이 100% 이루어지기 전에 만족할 수 없습니다. Бурхны төлөвлөгөө 100% хэрэгжихийг харахтаа би сэтгэл хандах болно. 몽골을 향한 하나님의 계획이 100% 이루어지기 전까지는 Тэр 100% хэрэгжихийг харах хүртлээр 우리는 쉴 수 없습니다. бид нар амрахгүй. 우리는 멈출 수 Бид 없습니다. зогсохгүй. 100% 이루어져야 됩니다. Бид нар 100%ийн төлөө зүтгэх болно. 이게 일어나야 돼요. Энэ бий болох ёстой юм. 여러분들 가운데 이 부르짖음이 일어나야 돼요. Энэ дуудлага таны дотор байгаасаа. 이 기도가 일어나야 돼요. Энэ үүний төлөө та 이 залбираасаа. 예배가 일어나야 돼요. Үүний төлөө босох ёстой юм аа. 예배 가운데 이 부르짖음이 올려져야 돼요. Өөрөөр хүндэтгэлийн цагууд хүчтэй. 주님, 여기를 주목하여 보십시오. Бурхан минь та бидийг хараач гэж. 주님, 우리가 함께 연합하여 부르짖는데 Бурхан минь бид нар хамтдаа байна гэж залбирах. 몽골을 향한 하나님의 계획을 Монголын төлөөх таны төлөвлөгөө 100% 이루어지게 하여 주십시오. 100% хэрэгжих болтугай. 우리가 만족할 수 없습니다. Бид үнэхээр сэтгэл ханахгүй байна. 멈출 수 없습니다. Бид зогсохгүй. 하나님의 계획이 다 이루어질 때까지 Бурханы төлөвлөгөө 100% хэрэгжих хүртэл 우리는 절대 배부를 수 없습니다. бид нар хизээж зогсохгүй 주님, ухрахгүй. 우리의 기도를 들어주십시오. Бурхан та бидний залбирлыг 우리의 хариулаач. 외침을 들어주십시오. Та бидэнд хариулаач. 이 예배가 드려져야 된다는 거예요. Яг энэ мөргөл бурханд өргөгдөх ёстой. 이 기도가 드려져야 된다는 거예요. Энэ залбирал түнд өргөгдөх ёстой. 특별히 민족의 데스티니를 위해 기도할 때는 Онцгой үндэсний тэр хувь тавилангийн төлөө 함께 모여 이렇게 예배해야 되는 거예요. залбирахта хамтдаа гимших ёстой юм. 함께 모여 이렇게 기도해야 되는 거예요. Хамтдаа цуглаад хамтдаа залбирах ёстой юм аа. 개인의 데스티니를 위해서 기도할 때는 Өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө хувь тавилангийн төлөө залбирахта 그냥 개인이 골방에서 기도하면 би 돼요. өөрийнхөө цөмлөлтийн төлөө залбирахта 그러나 민족의 데스티니를 위해서 기도할 харин үндэсний 때는 хувь тавилангийн төлөө залбирах үед 골방에서 혼자 기도하는 거 아주 안 된다는 үндэсний 거예요. тэр цөмлөлтийн төлөө залбирах үед 혼자 있을 때도 기도하지만 та хэдийгээр ганцаараа байх үед үүний төлөө залбирах 민족이 함께 모여야 되는 거예요. харин үндэснийхээ төлөө нэгдэн залбирах ёстой юм аа. 함께 모여야 되는 거야. хамтдаа цуглах ёстой юм аа. 한 마음으로 연합해야 되는 거야. Зүрх сэтгэлээ нэгтгэх ёстой юм 그래서 аа. 함께 부르짖어야 되는 거야. хамтдаа дуудах ёстой юм аа. 주님, 도와주십시오. Эзэн минь та туслаач. 우리를 향한 계획이 있지 않습니까? Бидний төлөө таны төлөвлөгөө байгаа штэ. 몽고가 이대로 끝나는 걸 원하시는 게 아니지 않습니까? Монгол үнэхээр ингэ зогсоосоо гэж бид хүсэхгүй байна. 하나님의 위대한 계획에 몽고가 Таны 승리받아야 гайхамшигтай 되지 төлөвлөгөө 않겠습니까? хэрэгжихийг 주님, 도와주십시오. та туслаач.
이 부르짖음이 나와야 되는 거예요. Харин энэ үүний төлөө та дуудан ашиглах 이 хэрэгтэй. 예배가 드려져야 되는 거예요. Яг үүний төлөө хүндэтгэл мөрөглийг өргөх хэрэгтэй юм. 이게 사실은 브레이크스루 컨퍼런스의 진짜 Яг 목적이에요. энэ бол бидний конференцийн зорилго байна. 저희는 여기에 좋은 예배를 소개하러 온 거 아니에요. Бид нар ингээд янз бүрийн зөвөр хөгжмийн зэвсэг магтаалыг гайхуулахаар ирээгүй. 이렇게 화려한 테크닉이 있어. 이렇게 За, 화려한 ийм- 음악이 있어. ийм гоё техник байдаг юм байна. 막 불도 번쩍번쩍거려. Гэрэл ингээд ас шунтраад идэх юм 이런 거 байна. 소개하러 온 거 Бид нар 아니에요. ийм зүйлийг та нарт танилцуулах гэж ирээгүй. 또는 또 다른 좋은 컨퍼런스를 소개하러 온 것도 아니에요. Эсвэл зүгээр нэг сайхан конференц та бүхэнд үзүүлэх гэж ирээгүй. 사실은 그런 거 저희 관심 없어요. Бид нар түүнд ерөөсөө 저희가 브레이크스루 컨퍼런스를 하는 бид нар 이유는 BT конференцийн зорилго 딱 하나예요. нэг л зүйл байгаа. 데스티니를 향한 돌파가 일어나는 거예요. Хувь тавилангийн төлөөх цөмлөлт бий болох болно. 각 개인과 민족 가운데 Хөөхөн болон үндэсний төлөөх 하나님의 데스티니를 향한 Бурхны хувь тавилангийн төлөөх тэр 브레이크스루가 일어나는 거예요. цөмлөлт бий болох болно. 이것을 가로막는 것이 있다면 Хэрвээ юуныг хийх юм бол бид 그것이 무엇이든지 간에 юу ч хийсэн 우리는 돌파하기 원하는 бид 거예요. нар цөмлөнө. 그것이 브레이크스루 컨퍼런스의 유일한 목적이에요. Энэ бол энэ конференцийн цорын ганц зорилго байна. 3일 동안 저희가 집회를 할 텐데 3 хоногийн турш бид хүндэтгэлийг өргөнө. 이 갈망이 점점점 커가게 될 거예요. Улам илүү та нарын нөгөө нэг энэ хувь тавилангийн төлөөх цангалт улам илүү хүчтэй болох болно. 그리고 이것이 더 구체적이 돼 갈 거예요. Тэг бүр бодиттой болох болно. 근데 여러 나라 민족들을 다녀보면 Ингээд олон үндэстэн улс орнуудаар яваад үзэхэд 이 데스티니를 막고 있는 어떤 이유들이 있어요. 요소들이 энэ хувь тавилангаа олж нээхэд саад болдог хаалтууд байдаг. 다 달라요. Бүгд өөр. Улс орнолго өөр. 저 어떤 곳에서는 Зарим газар 연합이 안 돼서 이 브레이크스루가 안 일어나는 데가 ерөөсөө 있어요. эв нэгдэлгүй учраас тэнд цөмлөлт явагдчих. 교회들이 다 갈라져 있어. Чуулганууд бүгдээр хагаралтай. 교회들이 그냥 자기 교회에서는 열심히지만 Өөрийнхөө цуглааны төлөөлөл ингээд зүтгээд байдаг. 다른 교회하고는 원수야. Ерөөсөө өөр цуглаантай болохоо бүр дайсагдсан. 그런 데서는 이 브레이크스루가 Тийм газар энэ цөмлөлт 이 분열을 브레이크스루 해야 되는 거지. тэнд цөмлөлт болдгоо. 예. 그 민족을 향한 데스티니를 막고 있는 게 Тэгээд тэнд 뭐예요? тэр хагарлын төлөө цөмлөлт хийх хэрэгтэй бол. 분열이라고 하는 게 데스티니를 막고 있는 거예요. Өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө хувь тавилангаа нээгтэн тэр хагарал саад болоод байдаг. Түүнийг цөмлөх хэрэгтэй байдаг. 또 어떤 지역에 가보면 За зарим газар очиход, өөр газар очиход 이 음란한 죄 때문에 садар самууны гим нүглээс болоод 이 데스티니가 막혀 있는 지역이 있어요. хувь тавилангаа нээж чадаагүй газрууд байж байдаг. 거기선 이걸 끊어내야 돼요. Тэгвэл тэр садар самууныг тэр газар таслах хэрэгтэй. 죄를 회개하고 Гимших 그 хэрэгтэй. 죄를 끊어내고 Тэр гимийг таслаа зогсох хэрэгтэй. 그 죄를 일으키는 마귀를 대적하고 Тэгвэл тэр гиминд урууд ачаа муу яриасыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. 그게 거기 필요한 돌파예요. Яг түүний төлөөх цөмлөлт хэрэгтэй байдаг. 또 어떤 나라에 가보면 Зарим аль нэг улс руу явхад 용서가 안 돼서 돌파가 안 일어나는 데가 있어요. ерөөсөө үйл уучлалаас болоод цөмлөлт явагддаггүй. 옛날에 중국이 우리를 이렇게 했는데 Дээр үед хятадууд бидний 우리는 이걸 절대 용서할 수 없어. бид нар хизээч тэдийг уучлах. 우리는 이 사람들 죽을 때까지 용서할 수 Бид нар 없어. хүн өгтлээ тэдийг үзээ ядах болно гэл. 그럼 거기 돌파가 안 일어나요. Тэнд цөмлөлт явагдахгүй. 그건 용서를 해야 돼요. Тийм учраас цөмлөлтийн төлөө уучлах хэрэгтэй болдог. 그 사람을 위해서 용서하는 게 아니라 나를 위해서 용서해야 되는 거야. Тэр хүний төлөө уучлах ёстой ш. Би өөрийнхөө төлөө уучлах ёстой байдаг. 나를 향한 하나님의 데스티니가 막혀 있는 거야. Яг гэвэл миний төлөө бурхны төлөвлөгөө хаагдсан байгаа учраас би уучлах хэрэгтэй. 또 어떤 지역에 가보면 Бас нэгэн газар 어떤 очиход 나라에 가보면 аль нэг улс руу очиход 이 세대 간의 단절이 일어난 데가 있어요. үеүүдийн хооронд бас хагарал бий болсон. 아버지 세대하고 자녀 세대가 완전히 분리돼 있어. Аавуудын үе, хүүхдүүдийн үе хооронд хагарал бий болсон. 서로가 서로를 이해하지 못해. Ерөөсөө би биенийг ойлголцсон. 어떤 땐 미워해. Бүр заримдаа үзэн ядсан. 갈라져 있어. Тэгээ хагарцсан. 그럼 여기도 데스티니가 이루어질 수가 Тийм 없어요. хувь тавилан нээгддэггүй. 거기선 세대 간의 화해가 있어야 돼요. Тэр газар үеүүдийн хооронд эвлэрэл хэрэгтэй байдаг. 또 어떤 지역에 가보면 재정이 막혀 있는 데가 있어요. Зарим газар очихоор нэг газар очиход тэнд эдийн засгийн санхүүгийн хаалт байдаг. 막 열정도 있고 헌신도 있고 다 있는데 돈이 없어서 하나님 일을 못해. Айгу халуун сэтгэлтэй зориулалттай гэсэн ирнэ мөнгө байхгүй. 거기서 무슨 돌파가 일어나야 돼요? Тэгвэл тэнд ямар цөмлөлт болох хэвээр 그 вэ? 데스티니가 이루어지기 위해서 Тэр хувь тавилангаа нээхийн тулд 재정의 돌파가 일어나야 되는 거예요. санхүүгийн цөмрөлтөд явагдах хэвээр. 또 어떤 지역에 가보면 За өөр газар очил 믿음이 없어서 못하는 지역이 있어. итгэлгүйгээс болоод нөгөө хувь тавилангаа нээж. 우린 안 돼요. Бид нар 우린 안 돼. 안 돼. бид нар 왜는 안 된다 소리야. дандаа болохгүй гэж. 안 되긴 왜 안 돼? Болохгүй нь юу аа? Nothing is impossible. Тэгвэл тэр болохгүй гэдгийг та цөмлөөд. 불가능이 없느니라. Яг тэгвэл боломжгүй зүйл бурханд байхгүй шүү дээ. 이 돌파가 일어나는 데가 있어. Итгэлээрээ цөмлөх хэрэгтэй болдог. 자, 몽골엔 여러분 어떤 돌파가 필요합니까? Тэгвэл Монголд өнөөдөр ямар цөмлөлт хэрэгтэй вэ? 나는 모르지 몽골 사람이 아니니까. Монгол хүн биш учраас би мэдэхгүй байна.
여러분이 아실 거예요. Та нар мэднэ. 여러분이 그거를 찾으셔야 돼요. Та нар энийг олж авах хэрэгтэй. 첫째는 нэгдүгээр 몽골의 데스티니가 무엇인지를 발견하셔야 돼요. Монголын төлөөх бурхны төлөвлөгөө юу вэ гэдгийг нэх хэрэгтэй. 둘째는 Хоёрдугаар 그 데스티니를 맡고 있는 실질적인 이 블락이 뭔지를 찾으셔야 돼요. тэр хувь тавилангаа нээхэд саад болж байгаа саадууд юу вэ гэдгийг олж авах хэрэгтэй. 그리고 이것을 믿음으로 돌파하셔야 돼요. Тэгээд түүнийг бид итгэлээрээ цөмлөх үед 그랬을 때 데스티니의 그 여정이 시작될 거예요. тэр үед нөгөө хувь тавилангийн бурхны төлөвлөгөө бидний дунд ажиллаж эхэлнэ. 저희 브레이크스루 컨퍼런스의 유일한 목적이에요. Тэгэхээр энэ бол бидний конференцийн цорын ганц зорилго байна. 저희는 이 목적만 이루어지면 그냥 갈 겁니다. Тэгээд энэ зорилго биелчих юм бол бид нар яваад өгч. 저희가 뭐 몽골에다가 우리 교회를 세우고 새로운 사역을 시작하고 이런 거 관심 없어요. бид нар солонгос Монголд цуглаа өөрийнхөө цуглааныг байгуулад энд үйлчлэгээ тийм сонирхол бид 저희가 관심 있는 건 유일하게 딱 하나예요. би ерөөсө цорын ганц миний сонирхоод байгаа зүйл бол 몽골의 데스티니가 이루어지는 걸 보는 би 거예요. үнэхээр Монголын хувь тавилт монголчууд хувь тавилангаа нээгээд хэрэгжүүлж эхлэхийг би хармаар байна. 몽골의 데스티니가 이루어지는 걸 보는 거예요. би үнэхээр Монголын хувь тавилыг хэрэгжихийг би хармаар байна. 그것만 그냥 알려드리면 끝이에요. 우리는. хэрвээ тэрийг мэдгэл юм бол тэгэл дуусаа. 이제 그 다음 여러분이 하셔야 되는 거죠. тэгээд дараа нь та нар хийх болно. 이번 브레이크스루 컨퍼런스가 그런 컨퍼런스가 되기를 Тэгэхээр үнэхээр хувь тавилангаа нээсэн конференц болох болтугай. 기대합니다. 아멘. найдаж байна. 자, 그래서 이 데스티니에 대한 강의는 사실 굉장히 길어요. уг нь хувь тавилангийн тухай энэ хичээл аягүй урт номлол. 제가 데스티니라고 하는 시리즈로 50번을 설교를 했어요. би ингээд 50 гаруй юм сериал юм номлол хийсэн байгаа хувь тавилангийн талаар. 똑같은 설교를 50번 한 게 아니고 다 다른 설교로 50가지를 했다고. яг нэг ижил 50 номлол биш өөр 50 номлол байгаа. 그래서 이걸 다 설교하려면 여기서 날 새고 3일 동안 다 해도 부족해요. хэрэг би энэ бүхнийг номлолыг гэх юм бол 3 хоногийн турш би л ганцаараа номлох болно. 근데 가장 중요하고 기초적인 거 한두 가지만 나누고 오늘 За 기도할 거예요. хамгийн чухал нэг хоёр зүйлийг тавхан таваалцъя. 자, 첫째, нэгдүгээр 데스티니가 이루어지기 위해서는 хувь тавилан маань хэрэгжихийн төлөө 하나님을 만나야 된다는 거. бурхантай уулзах хэрэгтэй юм аа. 하나님을 인카운터해야 된다는 거. бурхантай та хувьчлан уулзах хэрэгтэй. ер бусын учраас уулзах юмстай юм аа. 성경을 연구해 보세요. Библийг судлаарай. 모든 하나님의 사람들은 бурхны бүх хүмүүс 하나님과의 인카운터가 있었어요. бурхантай хувьчлан уулзах үед 모세가 떨기나무새에서 하나님을 만나. Мосе ууланд бутан дундаас эзэнтэй уулзахдаа 기도원이 보리타작하는 곳에서 하나님을 만나고. Гидеон бас тэр өдрөн дотор байх үед 다윗이, Давид, 엘리야가, Илия, 이사야가, Исая, 또 에스겔이, Эзекиэл 한 사람도 예외 없이. нэг ч хүн 그 사람들도 하나님 믿는 사람들이었어 Бүгд 물론. бурханд итгэдэг хүмүүс шүү дээ. 그렇지만 특별한 하나님과 인카운터가 Харин 있었어요. бурхантай хувьчлан онцгойлон ер бусын учраас уулзрах үед 하나님의 임재를 대면하는. бурхан түүн дээр бурхны харьцал түүн дээр буух үед 와, 하나님이 실제로 살아계신 분이시구나. 와 бурхан үнэхээр амин 와, 하나님이 진짜시구나. бурхан үнэхээр байдаг юм шиг 그것을 대면하는 순간이 있다는 яг 거예요. мэдрэх тэр мөчөд 거기서 개인적인 돌파가 일어나는 яг 거예요. тэр үед түүний хувийн амьдрал 내 인생이 원래 이렇게 살도록 지음받은 게 아니구나. угаасаа би ингэж амьдрах ёстой нэг юм биш юм биш. 이게 다가 아니구나. би энэ бол би биш юм биш. 나를 향한 하나님의 이런 계획이 있구나. миний төлөө бурхны төлөвлөгөөг авах юм байна штэ. 이 인카운터가 있어야 돼요. Тэр уулзалт байх ёстой юм. 이게 데스티니의 시작이야. Энэ бол хувь тавилангийн эхлэл байгаа. 저는 대학교 1학년 때 예수님을 만났습니다. 대학교 1학년 때 예수님을 би 만났어요. дээд сургуулийн 1-р ангид байхдаа эзэнтэй уулзсан байгаа. 지금부터 30년 전에. Одооноос 30 жилийн өмнө 굉장히 뜨겁게 예수님을 만났어요. маш халуунаар эзэнтэй уулзсан байгаа. 그리고 성령도 받았고. Тэгээд ариун сүсийг хүлээж аваад 나름대로 굉장히 헌신된 신앙생활을 тэгээд 했어요. ер нь аюу тийм зориулалттай зориулстай итгэж байсан. 근데 제 안에 있었던 어떤 그 비전은 뭐였냐면, Миний дотор байсан алсын хараа юу вэ гэвэл 저는 어렸을 때부터 이 교수가 되는 게 제 꿈이었어요. за миний хүсэл мөрөөдөл болохоор багаас эхлээд би дээд сургуулийн багш болох хүсэл мөрөөдөлтэй. 저희 아버님이 대학 교수셨는데, Яг гэвэл манай аав дээд сургуулийн багш байсан. 그게 너무 보기 좋았나 봐요. Тэгээд харах магадгүй хүүхд тахта аавгаа харахтай гоё юм шиг байгаа. 그래서 나도 대학 교수가 될 거야. Тэгээд дээд сургуулийн багш болно хаа гэл. 그 꿈이 있었어요. Тийм хүсэл 그리고 мөрөөдөл. 한 번도 그 생각이 바뀐 적이 없었어요. Ерөөсөө тэр хүсэл мөрөөдлөө нэг ч удаа сольж үзээгүй. 그래서 예수를 믿고 난 다음에도 Тэгээд Иесустэй уулзсны дараа 그 꿈이 조금 이렇게 모디파이 되긴 했어요. тэгээд нэг хүсэл мөрөөдөл маань жоохон өөрчлөгдөж. 교수가 된다는 꿈은 바뀌지 않고 Тэгэхээр нөгөө багш болно гэсэн хүсэл маань 대신 өөрчлөгдөж. 크리스찬 교수가 될 거야. Христчин багш болно гэдэг хүсчихсэн байгаа. 조금 바뀌었죠. Баг зэрэг өөрчлөгдсөн. 그래서 제가 대학을 졸업하고 Тэгээд дээд сургуулаа төгсөөл 이제 미국으로 유학을 갔어요. Америкт суралцахаар очсон. 이제 박사 공부를 하러 갔어요. Тэгээд докторийн сургалтанд суугаад 하나님의 은혜로 좋은 대학으로 갔습니다. бурхан намайг сайн сургуульд явуулсан байгаа. 이제 미국에 있는 버클리라고 하는 대학으로 이제 공부를 하러 Америкийн 갔어요. Борклигийн сургуульд очсон.
이제 전공이 수학이었어요. 수학. Тэгээ би бол тооны хүн байгаа. Математик. 그래서 수학으로 이제 학위를 받았습니다. Тэгэл боловсрал эзэмшээл 근데 이간적으로 뭐 길게 할 시간은 없고. 예. уртаар ярих боломж алга. 그래서 약간 제가 이제 박사학위를 받고 한국으로 돌아오게 됐습니다. За тэгээ сургуулаа төгсөөд Монгол Солонгосоор ирсэн. 저 평생의 꿈이었던 이제 대학에서 가르치는 일이 За тэгээ 시작됐죠. хүсэл мөрөөдөл манд биелээд би дээд сургуулийн багш болоод заагаад тий. 근데 그때 하나님께서 저를 자꾸 다른 길로 인도하신다는 느낌이 드는 거예요. Тэгээ тэр үед бурхан намайг өөр зам руу хөтлөөд байгааг би мэдэрч 아니 эхэлсэн. 그 전까지는 저는 한 번도 이 부르심을 의심해 본 적이 없었는데 Яг л энэ тэр өдрөөр хүртэл би тэр бурханы дуудлаганд ерөөсөө эргэлзэж байгаагүй шүү дээ. 공부하는 걸 전 좋아했거든요. Яг л би хичээлийг туртай, 재밌고. суралцахтай айгуу 한 сонирхолтой. 번도 이게 내 길이 아니라고 의심해 본 적이 Нэг ч 없었는데 удаа би энэ миний зам биш, миний амьдрал 어느 биш. 날 이게 내 길이 아닌 것 같은 거예요. Тэс нэг өдөр гинт энэ миний амьдрал биш юм шиг санагдаж 뭐 긴 이야기 짧게 하려니까 그냥 간단히 할게요. За би богинохоо яриа тавчгаа. 그런 마음이 하루 아침에 생긴 건 물론 아니었어요. За тэр бодол зөвхөн нэг өглөө гинт би болоог байгаа. 한 2, 3년 동안 쭉 진전돼 온 Ингээд 일인데 2 3 жил үргэлжлээл ингэдсэн байгаа. 어쨌거나 그게 내 부르심이 아닌 것 같은 거예요. Тэгээ яаж ч байсан миний дуудлага биш юм шиг санагдаад байгаа. 그런데 한국에 들어와서 제가 Солонгос буцаж ирээд 한 개척교회를 섬기게 됐습니다. тэгэд нэг дөнгөж байгуулагдсан шин цуглаанд үйлчилж эхэлсэн байгаа. 저하고 아주 친하던 목사님 한 분이 교회를 개척하셔서 Тэгээд маш дотны найз маань байгуулсан шин цуглаан байсан. 이제 그 교회를 섬기러 들어갔어요. Тэгээд хамт үйлчлээл. 그래서 그 교회에 조인을 했는데 За тэгээд үйлчилжсэн чинь. 이 목사님이 개인적인 사정이 있어서 갑자기 교회를 사임을 하신 거예요. Тэгсэн чинь нөгөө найз пасторт маань гинтхэн хувийн асуудал үүсэж чуулганаас тэг үргэлжлэж 그리고 그냥 미국으로 үйлчлэсэн. 가버리셨어요. Тэг бүр Америк явцсан. 그래서 교회가 이제 개척된 조그만 교회였는데 Тэгээд нөгөө дөнгөж шин бий болсон жижигхэн цуглаан. 이 목사님이 없어져 버리신 거야. Тэгсэн чинь пастор болцсон нөгөө цуглаан чинь. 그래가지고 교인들이 이제 어떻게 해야 되나. Одоо тэгвэл энэ итгэгч нарыг яах вэ? 그러다 몇 명이 저한테 찾아오셔서는 Тэгсэн чинь хэдэн итгэгч над дээр ирээд 당신이 목회를 하시면 어떻겠냐고. та хончлоод үзвэл ямар вэ гэж. 저는 한 번도 생각해 본 적이 없는데 Би ерөөсө бодож үзээгүй зүйлээс. 전 목사가 될 거라고 한 번도 생각해 본 적이 없어요. Пастор болно гэж ерөөсө нэг ч удаа бодож үзээгүй. 제가 대학교 1학년 때 뜨겁게 예수님을 만났지만 Би үнэхээр дээд сургуульд байхдаа пастор Есүстэй уулзсан боловч 성령도 받았지만 ариун сүсээр дүүрсэн боловч 성령 받고는 제가요 목사가 돼야 되는 게 아닐까 생각을 해봤어요. ариун сүсээр дүүрсэхдээ би пастор болох юм биш байгаа гэж нэг л удаа бодсон баг. 근데 딱 하루 생각하고 집어쳤어요. Тэгээд нэг өдөр бодол тэгээд ингээд орчихсон мартцсан. 왜냐하면 제가 말을 아주 심하게 더듬었어요. Яг тэгвэл би маш ээр байсан. 말을 아주 심하게 Би 더듬었어요. бүр маш ноцтойгоор ээрдэг байсан. 그래서 다른 사람 앞에 이렇게 쓰면은 얘기를 못 해요. Тэгээд би хүний өмнө зогсохлоо мэд ярьж чаддаг. 더더더더더 이러다 그냥 들어가요. Тэгээд гэж 아, 그러니까 목사를 어떻게 하겠어요? тэр би яаж пастор их юм 이게 бэ? 절대 내 부르심이 Энэ 아니다. бол ерөөсөө миний дуудлага биш гэж. 그래가지고 뭐 잊어버리고 있었어요. Тэгээд би мартцсан. 그런데 그때까지도 제가 말을 더듬고 있었어요. Тэгээд би тэр хүртэлтэй нэг шин цуглаанд очтлоо би ээр үхвэр байсан. 그러니까 사람들이 와서 저한테 목회를 해달라고 했을 때 Тэгээд хүмүүс над дээр та хончлооч гэж тэгсэн чинь. 속으로 웃었어요. Би дотроо инээгээл. 내가 어떻게 목회를 하냐. Би яаж пастор их ингээд. 앞에만 쓰면 말도 못하는데. Тэгээд урд гараад 더더더더 이런 사람이 무슨 목회냐. Юу ч номлож чадахгүй. 아, 이거 내 부르심이 Энэ бол 아니다. миний дуудлага шээ гэж. 근데 한번 생각해 보시라고 계속. 그러고. Тэгвэл та сайн бодоод үзэлтэй гэж. 그래서 제가 기도는 해봐야 되잖아요. Тэгээд бас тэгэхээр ч одоо залбирах хэрэгтэй өстэй тий. 그래서 기도하겠다고. За залбирая гээл. 그리고 이제 기도하려 이제 기도원으로 올라갔어요. Тэгээд залбирлын уул руу явсан байгаа. 기도원에 올라가면 제가 이렇게 기도했어요. Тэгээд залбирлын ууланд чи би ингэж залбирсан байгаа. 주님, 제가 목회를 하는 것이 하나님의 뜻이면 Хэрвээ үнэхээр хончлно гэдэг 목사가 되는 것이 хүсэл, 하나님의 뜻이면 пастор болох нь таны хүсэл юм бол 확실하게 말씀해 주십시오. маш тодорхой надад хэлээч. 확실히 알아듣게 말씀해 Бүр 주십시오. маш тодорхойгоор ойлгохдохоор надад 그냥 хэлээч. 대충 감동이 있다 뭐 이런 걸로 안 되고 Зүгээр нэг юм сэтгэл хөдлөөр биш. 누구도 부인할 수 없게 Бүр хин ч үгүйс 초자연적인 방법으로 бүр маш гайхамшигтайгаар 그렇게 말씀해 주시면 제가 надад үгээ 믿겠습니다. хэлэх юм бол би хийх болно гэсэн байна. 아, 그때 저는 사실 선교사로 나갈 준비를 하고 있었어요. Тэр үед би илгээлт хийсэн болох илгээлт хийснээр илгээхдэгэ бэлтгэгдчихсэн. 이제 선교사로 나가기 위해 헌신을 하고 준비하고 있었을 Тэгээд би 때 илгээлт хийсэн болно гэж тэр сургагдчих бэлтгэгдчихсэн үе байгаа. 그래서 제가 목사가 되는 걸 초자연적으로 말씀해 주시면 제가 하고 Тэгээд үнэхээр бурхан бүр онцгойгоор гайхамшигтайгаар пастор бол гэвэл би хончин болъё. 그렇지 않으면 저는 그냥 준비해가지고 선교지로 Би тэгэл 가겠습니다. хэрэг тэгэхгүй би зөвөр бэлтгэгдсэнийхаа дагуу илгээлт хийсэн болно гэл. 그리고 이제 기도원에 올라가면서 Тэгээд залбирлын болонд очиад 제 안에 믿음이 있었어요. миний дотор итгэл байсан. 그런 일은 절대 벌어지지 않을 거라. Ягаад гэвэл хизээш бурхан тэгж яриаг учраас надтай. 저는 그 ярихгүй 전에 сэтгэл байсан. 한 번도 초자연적인 하나님의 음성이라는 걸 들어본 Ягаад 적이 гэвэл тэр 없어요. өдөр бурхан миний чихэнтэй маш тодорхойгоор гайхамшигтайгаар нэг ч удаа яриаг учраас. 제- дуулаа сонсдоггүй учраас. 저의 신앙생활은 그냥 성경 읽고 기도하고 뭐 그런 거였지. Миний итгэлийн амьдрал болохоор залбираад, Библи уншаад, ийм л итгэлийн амьдрал байсан.
뭐 예언을 한다든지 иш үзүүлгийг 환상을 본다든지 үзэгдэл үзээгүй 어떤 음성을 эсвэл 듣는다든지 дуу хоолой сонсож 그거는 한 번도 경험해 본 적이 ерөөсөө 없어요. би тийм зүйлийг амьдралдаа амсаж үзээгүй байсан. 그러니 뭐 평생 한 번도 경험 안 해본 일이 그때라고 생기겠어. Тэгээ өөрөөр хэлбэл миний амьдралын турш тийм зүйл би болоогүй юм чи мэдээж хэрэг би болохгүй л гэж бодож байсан. 그래서 그런 일 안 생길 거라는 믿음이 있었어요. Тэгээ тийм зүйл болохгүй гэсэн итгэл надад байсан баг. 그리고 이제 기도원에서 기도를 하는데 Тэгээд залбирлын болонд очиад залбираад 3일째 되는 날 3 хонсон чинь 제가 평생 처음으로 하나님을 인카운트하게 됐어요. тэгээ анх удаа би бурхантай яг ерөвсөн учрлаар уулзсан баг. 하나님이 들리는 목소리로 말씀을 하시고 Бурхан маш тодорхойор надад сонсогдохоор ярьсан. 처음으로 듣는 하나님 음성이었어요. Анх удаа би чихэндээ сонссон бурханы дуу хоолойг. 근데 그때 하나님 하셨던 말씀이 있어요. Тэгээ надад ингэж хэлсэн баг. 근데 영어는 통역이 안 되시죠? 영어. 해보세요. 이제 영어로 말씀하셨는데 англиар хэлсэн байгаа. I will rise up new generation. Би чиний шин төлөвлөгөө тий. Шин үе эхлэн шин эхлэлээ. 한국말로 할게요. 새로운 세대를 일으키기 원하는데 Шин үеийг чиний амьдрал эхлэн. 그들은 광야에서 멸망한 세대가 아니라 Тэр бол цөлд сүрсэн амьдрал. 요단강을 건너가서 땅을 정복하는 세대가 될 거다. Чи Йордан голыг гатлаад газрыг 내가 여호수아의 군대를 일으킬 Чи 것인데 Йошуагийн цэргүүдийг босгох болно. 그것은 next generation이고 Энэ бол дараагийн 젊은 세대들을 군대로 일으킬 чи 것인데 залуу үеийг босгох дайчид бол 이들은 그 босгох болно. 윗세대랑 다를 거라는 거예요. Тэд дээд үеийнхнээс ахмад үеэс өөр байх бол 요단강을 건너서 땅을 정복하는 세대가 될 өөрөөр 거고 Йордан голыг гатлаад газрыг эзэмших. 이들이 군대로 일어나게 될 거라는 Тэд 거예요. айран болох болно. 근데 너의 역할은 Харин чиний үүрэг бол 네가 직접 선교지로 들어가는 게 아니라는 거예요. чи 선교? 그러니까 제가 선교사로 헌신했었기 때문에 нэг яг илгээлт эзнэр гарна гэж бодож байсан учраас чи өөрөө илгээлтийн талбар руу очихгүй. 너의 데스티니는 чиний хувь тавилан бол 네가 선교사로 들어가는 게 아니라는 거예요. чи илгээлтийн эзэн болж явах ёстой биш. 너는 이 군대를 준비시키는 거다. Чи харин энэ армийг бэлтгэх болно. 제가 처음으로 제 데스티니를 깨닫는 Тэгээ 순간이었어요. анх удаа яг би өөрийнхөө хувь тавиланг ухаарсан цаг. 저는 상상도 못한 Би 데스티니였어요. бүр төсөөлж чадахгүй. 생각도 해본 적이 없는 бүр 일이었어요. бодож үзээгүй тийм хувь 말을 тавилан. 못하는 사람인데 목회를 하라니. Eeroох яаж би энэ номлох юм бэ? 이렇게 선교사들을 동원하고 훈련시키라 했는데 Зүгээр тэгэл илгээлтийн эзэнүүдийг бэлтгээл гэж. 아니 말을 할 줄 알아야 동원을 하지. Тэгээ үнэхээр яг бол би ээр учраас би хүмүүсийг ингэ сургаж чадахгүй шүү дээ гэж боддог. 제 기대하고는 전혀 다른 거였어요. Энэ бол үнэхээр миний найдажснаас өөр зүйлээс. 그런데 하나님과의 인카운터가 Тэгээ үнэхээр бурхантай уулзах тэр уулзалт 저의 데스티니를 시작하게 했어요. тэгээ миний хувь тавиланг надад нээж өгсөн байгаа. 그래서 그 음성을 듣고 제가 내려왔어요. Тэгээ тэр дуу хоолойг сонсоо би бууж ирээд 그때 그게 уулзсан. 무슨 말인지도 몰랐어요. Тэгээ яг юу яриад байгааг бас гүйцэд ойлгоогүй. 그런데 목회를 시작해야 되는 건 맞다는 건 알았어요. За тэгээ хончлох нь зайлшгүй хэрэгтэй эхлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. 그래서 제가 내려와서 교회에다가 Тэгээд чуулгандаа уулнаас бууж ирээд чуулганд 이제 하나님 말씀하셨다고. бурхнад үгээ хэлсэн. 그래서 제가 교회를 하겠다고. За би чуулганд үйлчлэнэ. 그러고 이제 그때부터 목회를 시작하게 됐어요. За тэгээд тэр үеэс эхлээ хончилсан байгаа. 여러분 모든 데스티니는 Тэгэхээр бүх хувь тавилан 하나님과의 бурхны 인카운터로 төлөвлөгөө 시작돼요. бурхантай уулзах үед бурхны төлөвлөгөө нэгддэг. 많은 사람들이 데스티니에 대한 얘기를 하면 Олон хүмүүс хувь тавилан гэсэн энэ үгийг сонсохдоо 그냥 자기의 은사를 생각해요. өөрийнхөө бэлэг авьяасыг яриад. 난 노래를 잘하니까. Би сайхан дуулдаг. 난 그림 그리는 걸 Би 좋아하니까. гоё зураг зурдаг. 노래 잘하니까 난 찬양 사역자가 За 내 би гоё дуулдаг чи би магтаалын үед 데스티니인가 봐. энэ миний хувь тавилан бахаа гэл. 꼭 그렇지 않다는 거예요. Тэгээд бас тийм эсэргээрээ биш гэсэн үг. 그럴 수도 있지만 Тийм байж болно. 그렇지 않을 수도 있어요. Бас тийм биш ч гэж болно. 전혀 생각 못했던 데스티니도 있어요. Үнэхээр бүр гайхалтай бодохын гэдэг төсөөлхийн аргагүй хувь тавилан хүн дээ. 저도 전혀 생각 못했던 거였고요. Би үнэхээр тэрийг төсөөлөв. 모세도 전혀 생각 못했던 거예요. Мосе ч гэсэн тэрийг төсөөлөв. 다윗도 전혀 생각 못했던 Давид ч 거였어요. гэсэн төсөөлөөгүй. 이것은 하나님과의 인카운터에서만 알게 Харин 돼요. бурхантай уулзах үед тэр төлөвлөгөө нэгддэг. 이 인카운터 여러분 있으십니까? Тэгэхээр үнэхээр та бурхантай хувьчилж уулзсан уу? 그래서 사실은 예배가 중요한 거예요. Тэгээд тийм учраас бидэнд мөргөл чухал байгаа. 그래서 임재가 있는 예배가 중요한 거예요. Тийм учраас бурхны оршихуйтай мөргөл чухал байна. 강력한 하나님의 임재가 있는 예배 Маш 가운데 хүчтэй оршихуй буусах хүндэтгэл. 살아계신 하나님과 인카운터하는 일이 벌어지지 Амьдаар 않아요. оршигч бурхантай уулзсан тэр 우리의 데스티니를 알 수 없다는 거야. хэрвээ тийхгүй бол энэ 개인도 그렇고 나라도 그래요. зүгээр л өөрийнхөө хувь дуусна гэсэн үг. 저희가 함께 모여서 예배할 때 그 Бид хамтдаа мөрөглөг өргөх. 가운데 성령의 임재가 있기를 Бурхны 기대합니다. оршихуй энэ газар дүүрээсээ залбирдаг. 그리고 그 임재 가운데 Бурхны оршихуй дотор 나의 부르심이 뭔지를 발견하셔야 돼요. Бурхны дуудлагыг бид нээдэг байгаа. 나의 부르심이 뭔지를 발견하셔야 돼요. Бурхны дуудлагыг та нээх хэрэгтэй юм. Таны төлөөхтэй. 아멘. Амин. 둘째, Хоёрдугаарт 데스티니에는 능력이 있어요. хувь тавилан боёо тэр Бурхны төлөвлөгөө бол хүч чадалтай юм.
제가 제 데스티니를 발견하고 내려왔는데 За би нөгөө бурхны төлөвлөгөөг мэдээд буугаад ирсэн байгаа болноос. 그 주부터 설교를 해야 되는 거예요. За тэгсэн чинь нөгөө эзний өдрөөс эхлээ би номлох хэрэгтэй байгаа. 근데 도도도도 하는 사람이 설교를 어떻게 하고 За 있어? тэг нөгөө ээр хүн чи яаж номлох вэ? 그래서 토요일이 됐어요. За тэгэл хагас өдөр болоод 설교 준비를 다 해놓고 нөгөө номлоо бэлтгээл. 안심이 안 되는 거야. Тэгэрээс ингээд амар тайван биш яхаа. 설교를 어떻게 하냐? Яаж номлох юм болоо? 내가 설교를 할 수 Яаж 있을까? одоо номлох 그래가지고 막 вэ? 기도를 시작했어요. Тэгээд залбирсан байна. 주님 설교할 수 있도록 За 도와주십시오. бурхан минь номлоход та надад туслаарай. 근데 기도가 끊이질 않는 거예요. Тэгэл ингээд ерөөсө зогсолтгүй залбираад 이게 байсан. 절박하니까 기도를 끊을 수가 없더라고. Тэрээс ингээд 미스гээд айгу тавгүй байсан учраас би 그래서 밤새도록 기도를 한 거예요. шинжэгээ залбираад. 새벽 2시가 되고 Өөрийн 3시가 되고 2цаг болоод 3 새벽 цаг 4시가 되고 4 цаг 계속 기도하는 거예요. залбираад байсан. 뒤에 가다 보니까 기도 내용이 바뀌어요. За тэгсэн чинь ингээд залбирал маань 주님 өөрчлөгдөж ирсэн. 살려주십시오. Эсвэл бурхан минь та намайг амьд үлдээ гэж авраач. 살려주십시오. Авраач гэж. 그러다 새벽 6시가 됐어요. Тэгсэн чинь өглөөний 6 цаг болсон. 기도 내용이 또 바뀌어요. Тэгсэн чинь залбирлын сэдв өөрчлөгдөв. 하나님 왜 나만 미워하십니까? Та надад дурггүй мүү? 말 잘하는 사람도 많은데 Сайн ярьдаг тэр хүмүүсээрээ 왜 номлоо. 나만 붙잡아다 이런 거 Та юундаа 시키십니까? надаас ингээд зураад надаар номлоо. 하나님 왜 나를 미워하십니까? Та юундаа намайг үзэн ятаад байгаа юм гээл. 그러다 9시가 됐어요. 9 цаг болсон байгаа. 기도 내용이 또 바뀌어요. Тэгсэн чинь залбирлын сэдв бас дахиад өөрчлөгдсөн. 이젠 기도할 시간이 없어. 교회 가야 돼. Тэгсэн чинь залбирах цаг бах болоод жуулганд явах хэрэгтэй. 그래서 교회를 갔어요. Тэгээд цуглаанд очсон. 그리고 강대상에 딱 이렇게 섰어요. Тэгэл ингээд энэ дээр гараад. 근데 지금도 기억이 나는데 Би одоо ч гэсэн тэрийг 그 санаа. 순간부터 말 듣는 것이 완전히 Яг 고쳐졌어요. тэр мөчөд миний эрүү засарсан байгаа. 나도 내가 어떻게 말하는지를 모르겠는 거야. 나도 내가 어떻게 말을 하는지 모르겠는 거야. Яаж яриад байгаа би өөрөө ч бүр мэдэхгүй. 그냥 말이 술술술술 나오는 거예요. 그래서 주주주주 갈매기 амнаа. 사람들은 모르지. хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ. 나는 알아요. Яг би ганцаараа тэрийг мэдчихэж 이게 뭔 일이야? 15년 지났어요. 15 жил өнгөрсөн. 제가 한 번도 말 듣는 것 때문에 고통당한 적이 없어요. Би ерөөсөө эргүүсээ болоод одоо нэг ч удаа зовхгүй байгаа. 하나님이 완전히 고치셨어요. Яг л бурхан намайг төгсөөр имчилсэн байгаа. 그리고 제가 깨달은 게 있어요. Тэгээ надад ухаарсан нэг зүйл байгаа. 데스티니에 들어서면 Хувь тавилан дотор орж ирэх үед 여리고 성은 무너진다는 거예요. Ерехо хэрэм нурдаг байгаа. 데스티니에 들어서면 여리고 성은 무너진다는 거예요. Бурхны хувь тавилан дотор орж ирэхэд Ерехогийн хан нурдагтай адилхан. 제가 말 듣는 거 고쳐달라고 얼마나 기도했을까요? Би эрүүгээ засахын тулд хичнээх залбирсан бид. 무지 기도했어요. Маш их залбирсан. 힘든데 Хэцүү шүү дээ мэдээж. 말 못하는 게 얼마나 힘든 줄 아세요? Та нар ингээ хүн ээрэд ярьж чадахгүй байх ямар хэцүү гэдэг мэдхүү. 정말 열심히 기도했어요. Үнэхээр сайнаар би маш хичээл сэтгэлтэй залбирчсан. 근데 응답을 안 해주시더라고. Бурхан тэр үед хариулах гэсэн. 그런데 놀라운 것은 Харин гайхалтай нь 제가 데스티니 얘기에 들어서니까 харин би яг нөгөө Destiny-ийн нөгөө 그냥 하나님을 고쳐버리시는 Бурхан 거예요. зүгээр л итгэжсэн баг. 왠지 아세요? Яагаад вэ? 하나님의 계획이니까. Яг л Бурханы төлөвлөгөө байсан учраас. 하나님의 계획을 누가 막겠어요? Тэгвэл Бурханы төлөвлөгөөг хэн хаадаг вэ? 사람의 계획은 막을 수 있을지 몰라도 Хүний төлөвлөгөөг хааж боломжтой. 하나님의 계획을 누가 막겠냐고. Бурханы төлөвлөгөөг хэн хааж чадах юм бэ? 출애굽의 이야기를 보세요. За, 가나안 땅에 들어가는 것이 하나님의 계획이었어요. Канаан нутагт орох нь Бурханы төлөвлөгөө байсан. 가나안을 정복하는 것이 이스라엘의 데스티니였어요. За, Канаан нутгийг эзлэх нь Израилийн хувь тавилан байсан. Төлөвлөгөө. 그래서 요단강을 건넙니다. За, Йордан голыг 근데 гаталсан. 앞에 보니까 여리고성이 있어요. За, очсон чи Ерехо хот байжсэн. 여리고성은 여러분 작은 성이 아니었습니다. Тэр бол жижигхэн хот биш. 여리고성은 큰 성이었어요. Маш том. 그 성벽에서 기생 라합이 살았어요. Тэгээ тэр хотын хаан нь янхын эмэгтэй Рахаб. 그렇다면 여러분 성벽이 요만한 두께의 성벽이 아니었다는 거예요. Зүгээр нэг эдийн хэмжээний өргөнтэй хот биш. Билээ хэрэм биш. 기생 라합이 집을 짓고 살았다니까. Өөрөөр хэлбэл тэнд Рахаб нэг янхын эмэгтэй Рахабын гэр байсан. Айл байх хэмжээний өргөн гэсэн. 성벽이 요만하다면 여기 집 짓고 뭐 요러고 삽니까? Хэрвээ хэрэм ийм жоох байсан бол тэнд гэрээ барьцаа айлг хүмүүс игээд байж байгаа юм. 성벽이 큰 성벽이었다는 거예요. Тэгээ маш юм том юм хэрэм. 굉장히 큰 성이었어요. Тэр үнэхээр өргөн 난공불락의 성이었어요. 무너뜨리는 것이 불가능해 보이는 성이었어요. үнэхээр нураахын боломжгүй тийм юм. 하나님의 데스티니가 있는데 харин бурхны төлөвлөгөө байгаад байдаг. 가나안 땅을 정복하는 데스티니가 있는데 Канаан нутгийг эзлэх бурхны 그 앞에 төлөвлөгөө. 장벽이 있는 거야. Гэтэл тэнд хэрэм байгаа. 여리고. Ерехо хот байж. 항상 여러분 우리 인생 가운데 데스티니 이런 줄 아세요? 그러니까 이런 식으로 나타나요. Тэгэхээр яг хувь тавилангаа нээх заавал юм хэрэм байж байдаг. 다윗의 데스티니는 Давидын 왕이 되는 거였어요. Давидын хувь тавилан болохоор хаан болох байсан. 근데 그 앞에 보니까 골리앗이 있는 거야. Тэсэн чи түүний өмнө Голиат гараад ирсэн байгаа.
우리의 데스티니도 마찬가지예요. Тэгвэл бидний хувь тавилан ч гэсэн яг адилхан. 개인도 그렇고 몽골도 그렇고 Хувь хүн ч адилхан, Монгол үндэстэн ч. 하나님의 계획이 있어요. Бурхны төлөвлөгөө байна. 그런데 이것을 이루려고 나가려다 Яг 보면 үнийг Бурхны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхээр 반드시 만나게 되는 게 있어요. зайлшгүй 그것은 골리앗이고 Голиат байна. 그것은 여리고예요. Тэр бол Иерихон хот байх бол. 그래서 이거를 돌파하지 않으면 Харин түүнийг цөмлөхгүй 데스티니가 안 이루어지는 거예요. тэгвэл бидний хувь тавилан хэрэгждэг. 이게 여러분 브레이크스루라는 거예요. Тэгээ энэ бол цөмлөлт юм аа. 브레이크스루는 아무거나 돌파하자는 게 아니에요. Тэр нөгөө цөмлөлт бол зүгээр хаа чамаг очиж цөмлөд ах зүйл. 브레이크스루는 명확한 방향성이 있어요. Тэгэхээр яг тодорхой чиглэл рүү 우리의 데스티니를 향한 방향이 있다는 거예요. өөрөөр хэлбэл яг миний хувь тавилан руу чиглэсэн тэр цөмлөлт байх хэвээр. 가나안을 정복해야 된다는 명확한 목표가 있다는 거예요. өөрөөр хэлбэл маш тодорхой зорилго байх хэвээр. Канаан нутгийг эзлэх ёстой гэсэн тэр зорилго шиг. 저기까지 가야 되는 거예요. Би тэр хүртэл явах ёстой гэсэн. 그런데 그 앞에 막힌 게 있다는 거예요. Яг тийшээ явах саадуулж байгаа тэр 여리고가 막고 있다는 тэр 거예요. Иерихон хот 골리앗이 막고 있다는 거야. Голиат саадуулж байгаа үед 이거를 어떻게 돌파할 би 거냐? энийг яаж цөмлөх юм бэ? 이걸 어떻게 돌파할 거냐? Би энийг цөмлөх. 이게 브레이크스루라는 거예요. Энэ бол үүний тухай би цөмлөд гэж яриад байгаа юм. 그런데 여러분 놀라운 건 뭔지 아세요? Тэгвэл гайхалтай зүйл нь юу вэ? 데스티니 얘기를 들어섰을 때 Хувь тавилангийн тухай ярих үед 여리고가 그냥 무너져 버리는 거야. тэг яг тэр нөгөө төлөв хувь тавилан эхлэх үед зүгээр л өөрөө нь урцсан шүү дээ. 그 전에는 절대로 안 무너지는 Тэр бол 성이었는데 хизээж нурахын аргагүй тэг урд нь нураагүй хан байсан. 제 말 더듬는 거 35년 동안 안 고쳐주셨는데 Өөрөөр би 35 жилийн турш eerсэн шүү дээ. 말씀에 순종해서 데스티니에 들어섰을 Харин 때 бурхны үгэн дуулгартай байгаад би цөмөлгөөр урагшлах үед 잘 들으세요. 순종해서 들어섰을 때 дуулгартай байх үед сайн сонсороо дуулгартай байх үед 거긴 믿음이 필요해요. дуулгартай байхад итгэл хэрэгтэй. 왜? Яагаад? 내가 못하는 일이거든. Яагаад гэвэл миний чадахгүй зүйл шүү дээ. 자연적으로 내가 말할 수 없거든. Яагаад гэвэл би үнэхээр чөлөөтэй ярьж чадахгүй. 그런데 하라 그러셔. Харин бурхан 순종을 해야 되는데 бурханд дуулгартай байх үед 거기에는 믿음이 있어야 된다는 거예요. бурханд дуулгартай байхад итгэл хэрэгтэй юм аа. 그래서 믿음으로 발걸음을 뛰면 Тэгэхэд итгэлээрээ урагшаа алхах үед 한 걸음을 들이면 нэг алхахад 우리가 보게 되는 게 있는데 бид нар тэр гайхамшигыг харах. 그것은 Энэ нь 여리고가 무너지는 거라는 거예요. үнэхээр алхах үед Иерихон хан нурнаа. 할렐루야. 할렐루야. 사람의 일은 막을 수 있을지 몰라도 Хүний ажлыг хүний төлөвлөгөөг хаах боломжтой. 하나님의 계획을 누가 막겠어요? Харин бурхны төлөвлөгөөг хийн хааж чадах юм бэ? 하나님의 계획을 누가 막겠어요? Бурхны төлөвлөгөөг хийн хааж чадах юм бэ? 여리고가 있으면 무너져 버리는 거고 Иерихон хэрэв нурдсан байгаа. 홍해가 있으면 갈라지는 거예요. Улаан тэнгис хуваагдсан байгаа. 이게 데스티니의 능력이에요. Тэгэхээр энэ бол хувь тавилангийн хүч чадал юм аа. 제가 여러분에게 예언할 수 있는 게 있어요. За би та бүхний төлөө иш үзүүлнэ. 각 사람의 데스티니가 다 다를 거예요. Гэхдээ иш үзүүлэх юм бол хүн болгоны хувь тавилан өөр өөр. 또 몽골의 데스티니도 다를 거예요. Бас Монголын 그렇지만 한 가지는 분명해요. Гэхдээ маш тодорхой нэг зүйл. 우리가 믿음으로 순종할 때, Харин бид итгэлээр дуулууртай байх үед. 그래서 데스티니를 향해서 발을 내디딜 때 Өөрөөр хэлбэл бид нар хувь тавилангийн төлөө урагшаа зүтгэх үед 여리고가 무너질 거라는 거예요. Иерихон нурах болно. 여리고가 무너질 거라는 거예요. Иерихон цац нурах болно. 불가능하다고 생각했던 일들이 Бидний үнэхээр боломжгүй гэж 무너지는 бодоод 걸- тэр зүйлүүд нурж унах болно. 무너지는 걸 보게 될 거라. Нурж унахыг харна. 이게 여러분 데스티니의 능력. Энэ бол таны хувь тавилангийн хүч чадал юм аа. 여기에 대한 또 다른 증거가 한국인데 За бас нэг энэ талаарх нэгэн жишээ байна. Солонгосын талаар. 이 이야기 시간이 없어서 오래 못 나눌 것 같은데 Одоо цаг авахгүй болохоор ярьж чадахгүй юм шиг. 사실 한국은요 여러분 60년 전에 전 세계에서 두 번째로 못 사는 나라였어요. 60 жилийн өмнө Солонгос дэлхий дээр хамгийн ядуугаар 2 дугаар тий хонос 2 дугаар. 전 세계 꼴찌에서 두 번째였어요. 못 사는 거. хамгийн сүүлчээс 2 дугаар. 진짜 가난했어요. Үнэхээр ядуу байсан. 정말 가난했어요. Маш ядуу байсан үнэхээр. 그런데 오늘날은 전 세계에서 하루는 10번째, 12번째 잘 사는 나라가 됐어요. Одоо дэлхийд харин сайн амьдралаараа тий 10-аас 12-т амьдралын түвшингөр ордог. 그래서 사람들이 이걸 기적이라고 불러요. Хүмүүс энийг гайхамшиг гэж хэлдэг. 맞아요, 기적이에요. Энэ бол гайхамшиг үнэ. 근데 이것은 하나님이 일으키신 기적이라는 Гэхдээ 거예요. энэ бол бурхны дотор хийгдсэн гайхамшиг юм аа. 한국이 데스니에 들어섰을 때 Бурхны хувь тавилан дотор Солонгос 상상할 수 없는 돌파를 하나님 일으키신 거예요. үнэхээр төсөөллийн арга цөмлөлтөө тэнд явагдсан юм аа. 이 이야기는 다음에 해드릴게요. Дараа ярьж байгаа энэ талаар. 물 한 모금 마시고. 시간이 없어서 한 가지만 더 하고 마칩시다. За цаг байхгүй учраас нэг зүйлийг яриад зөксөө. 세 번째, 3-т 데스티니가 이루어지기 위해서 хувь тавилан хэрэгжүүлэхийн тулд 이게 개인하고 공동체하고 좀 달라요. хувь хүн болон хамт олон өөр үүдэг. 개인의 데스티니가 이루어지기 위해서는 거룩함이 있어요.
Хувь хүн өөрийнхөө хувь тавилан хэрэгжүүлэхийн тулд ариун байдал чухал. 죄가 있는데 하나님의 계획이 이루어질 수는 없어요. Өөрөөр хэл гим нүгэлтэй газар бурхны төлөвлөгөө хэрэгжихгүй. 죄와 싸우셔야 돼요. Тэр гимтэй та дайдах хэрэгтэй, тэмцэх хэрэгтэй. 어떤 죄든지 죄와 싸우셔야 돼요. Ямар ч гимээс та тэмцэх хэрэгтэй. 정직을 위해서 싸우셔야 되고 Та бас итгэмжтэй байх. 음란함과 싸우셔야 되고 Та үнэхээр ариун бус байж 정욕하고 싸워야 되고 садар самууны эсрэг та 자기 욕심하고 싸워야 돼요. өөрийнхөө шуналдаа та тэмцэх хэрэгтэй. 거룩함을 지켜야 돼요. Ариун байдлыг та сахих хэрэгтэй юм. 그런데 공동체의 데스니가 Харин хамт олонны 이루어지기 위해서 төлөөх тэр бурхны төлөвлөгөөнд 거룩함도 있어야 되지만 하나가 더 있어야 돼요. ариун байдал чухал боловч бас нэг өөр зүйлээдэг. 그것은 하나가 돼야 돼요. 하나가. Тэр бол эв нэгдэл юм аа. 연합이 있어야 돼요. Эв нэгдэл нэгдэх хэрэгтэй юм аа. 잘 생각해 보세요, 여러분. Сайн бодороо. 뭐 예를 들어서 한 가정이 있어요. За нэг гэр бүл байна гэж бодъё. 그럼 그 가정을 위한 하나님의 계획이 있죠. Мэдээж гэр бүлийн төлөөх бурхны төлөвлөгөө байгаа. 그런데 그 가정에 이 남편하고 아내가 사이가 나빠. За тэгсэн чинь эхнэр нөхөр хоёроо ерөөсө хоорондоо айгуу. 그래서 맨날 싸워. Дандаа л өдөр болгон хэрэлдээл. 자, 그러다 이혼해 버렸어. Бүр салах дээрээ тулаал. 자, 그럼 그 가정을 위한 하나님의 계획이 이루어질까요, 안 이루어질까요? Тэгвэл тэр гэр бүлийн төлөөх бурхны төлөвлөгөө хэрэгжихгүй. 절대로 이루어질 수 없겠지. Хизээч хэрэгжихгүй. 자, 예를 들어서 교회가 있어요. За жишээлбэл чуулган байна гэж үзье. 그 교회를 향한 하나님의 계획이 있어요. Тэр чуулганы төлөөх бурхны төлөвлөгөө байгаа. 데스티니가 있는 거지. Хувь талангаа нэг хэрэгтэй. 그런데 그 교회가 둘로 나눠져 있어. Тэгсэн чинь чуулган хоёр хуваагдсан. 그래서 서로 싸워. Тэгэл дандаа муудалцаал. 너무 미워하고 Бие биенийг үзэн ятаа. 맨날 싸우고. Үргэлж хэрэлдээл. 그런데 그 교회 가운데 놀라운 하나님의 은혜가 임해서 막 부흥했다. 이런 거 본 적 있으세요? Тадгүй л ингээд хэрэлдээл муудалцаал юм те хагарцсан чуулган дээр бурхны гайхамшигтай сэргэлт болохыг харсан уу? 이런 일은 절대로 안 일어나지. Ийм зүйл болохгүй юм. 여러분 공동체 데스니가 이루어지기 Тэгэхээр 위해서 хамт олонны төлөөх тэр хувь тавилан 그 хэрэгжүүлэх 안에 하나 되는 게 있어야 돼. энэ эв нэгдэл чухал юм аа. 서로 사랑하라 그러셨어요. Бие биенийг хайрлах хэрэгтэй юм аа. 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그러셨어요. Нэгдэхийн төлөө хамт эв нэгдэлтэй байхын төлөө хүчээ гаргах хэрэгтэй юм. Дайсан. 몽골의 데스니가 이루어진 걸 보기 원하십니까? Та Монголын хувь тавилан хэрэгжээсэй гэж хүсэж байна уу? Харахыг хүсэж байна уу та? 보기 원하십니까? Харахыг хүсэж байна уу та? 그렇다면 하나 되셔야 돼요. Тэгвэл нэгдэх хэрэгтэй. 교회와 교회가 하나 되셔야 되고요. Чуулгантайгаа нэгдэх хэрэгтэй. 교단과 교단이 하나 되셔야 돼요. Урсгалтайгаа нэгдэх хэрэгтэй. 무엇보다도 아비 세대와 자녀 세대가 하나 되셔야 Юунаас 돼요. илүүгээр аавуудын үе хүүхдүүдийнхээ үетэй нэгдэх хэрэгтэй. 아비 세대와 자녀 세대가 하나 되셔야 돼요. Аавын үе хүүхдүүдийн үетэй нэгдэх хэрэгтэй. 이게 이루어지지 않는다면 절대로 몽골의 데스니가 이루어질 수 Ийм 없어요. зүйл бий болохгүй л Бурханы Монголын төлөвлөгөөг та бүхэн харж чадахгүй. 이 젊은이들이 많으니까 젊은이들한테 한 가지만 За 얘기합시다. энд залуучууд их байгаа учраас залуучууд 여러분 부모님 세대를 공경하셔야 돼요. та нар эцэг эхээ хүндлэх хэрэгтэй. 감사히 여기셔야 돼요. Та тэдний төлөө талархах. 존경하셔야 돼요. Та тэднийг хүндлэх хэрэгтэй. 아, 우리 엄마 아빠는 부족한 게 많은데요. Манай аав ич 아, 우리 아빠 чадахгүй. 맨날 술만 마시고 와가. Манай аав дандаа арх угаал задан цохоо игээл. 또 교회에서도 그런 얘기하죠. За чуулган дээр 아, ирээд. 우리 부모님 세대는 재미없어, Тэг 재미없어. манай аав ич үеийнхэн шал 아, 교회 санаа. 가면 지루하기만 해. Бөө ядаргаатай. 아, 맨날 이거 알아 저거 알아 시키기만 Тэгэл 하고. очихар зүгээр энийг тэрийг хийгээл. 뭐 부모 세대 문제일 수도 있어요. За мэдээж хэрэг аавуудын үед асуудал байгаа. 한국도 그런 일이 일어났었어요. За солонгос ч гэсэн ийм зүйл бий болж байсан. 한 20년 전부터 시작된 일인데 За 20 жилийн өмнөөс эхлээд 젊은 세대들이 아버지 세대를 싫어하기 시작했어요. 교회에서. залуу үеийнх нь ялангуяа чуулган дотор залуу үеийнх нь аавуудын үеүүдэд дургуулж гээ. 아, 우리를 너무 이해 못한다는 거야. Бид нар энэ дээд үеийнх нь ерөөсөй ойлгохгүй юм. 저희 땐 정말 좀 문제가 있었어요. Асуудал байсан. 제가 청년 때였는데 За би залуу байхдаа 교회에서 이제 기타를 좀 치면서 예배드리고 싶은데 тэгэл цуглаан дээр ирээл гитар дараал магтмаар байдаг. 장로님들이 Тэгсэн чинь ахлагч нар ирээл 기타는 사탄의 악기다. гитар бол сатаны хөгжим гээл. 못 치게 하시는 거예요. Ерөөсөй гитар даруулдаггүй байсан. 아, 너무 젊은 사람들은 이 기타 좀 치. Тэгээ залуучууд болохоор гитар дарах гал юм. 그래서 저희가 열심히 막 그냥 이 싸우고 부탁하고 그래가지고 간신히 기타를 치게 됐어요. За тэгэлээс тэмцээд муудалцаад 아, 그래서 제가 대학 때 제가 기타를 За 치면서 찬양을 тэгэл ингээд 했어요. гитар дараал магтаал. 근데 그 다음에 이 드럼을 좀 치고 싶은데 Тэгээд гитар дардаг гэсэн чинь бөмбөр дармаар санагдал. 장로님이 드럼 좀 치면 안 돼. Тэгээд ахлагч байгаа ингээд бид нар удаар дараа 미쳤냐? солиороо чи. 사탄의 악기를. Энэ сатаны хөгжим. 아, 부모 세대하고는 대화가 안 돼. Тэгээ үнэхээр ингээд аавуудын үетэй ерөөсөй ойлголцохгүй. 아, 교회 가는 게 재미도 없어. Эсвэл цуглаанд явах сонирхолгүй. 맨날 종교적인 얘기만 하지. Тэгээд дандаа шашны юм яриад, шинэлэг юм яриад. 그래서 젊은 사람들이 이제 교회를 떠나기 시작했어요. Тэгээд залуу үед чуулганаас явж эхэлсэн байна. 몽골은 어떤지 잘 모르겠네. Монгол ямар гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. 그런데 여러분 제가 최근에 말씀을 보다가 Тэгээ би орой тэнэ үг үзэж чад. 이 여호수아서에서 놀라운 말씀을 발견했어요. Йошуагийн үеийнхнээс нэг гайхалтай зүйлийг олж харсан байна. 여호수아가 가나안을 정복하러 들어가는데 Йошуа Канаан нутгийг эзлэхээр орох үедээ 요단강을 갈르세요. Йордан голгоо хуваагдсан байна. 그리고 갈라진 요단강을 걸어서 건너가요. Тэгээд хуваагдсан Йордан голыг ингээд товлоод гарсан. 그런데 여러분 그거 아세요? 요단강은요 갈라야 될 정도로 깊은 강이 아니야.
Та нар нэг зүйлийг мэдхөө Йордан гол бол нэг хуваагдаад ахаар тийм гүнзгий гол биш. 네, 요단강은 제가 여러 번 Яг 가봤는데 би аюу болоод Йордан голд очиж үзсэн. 졸졸졸 흐르는 시냇물. Гөр гэж авах ингээ усуухад 그거 굳이 안 갈라도 그냥 걸어서 건너면 돼. хуваагдаад ах шаардлагагүй зүгээр туулаа гарч. 요만큼밖에 안 와. Тэг хийвэл 이렇게 хэмжээ 걸으면 된다고 그거. Тэр 그거 뭐 зүгээр нэг гат тэ 굳이 하나님이 장엄하게 쫙 가르치고 이런 거 안 하셔도 돼. гахшгээгээд хуваагдал тэрүүгээр гараад ах шаардлага байхгүй. 아, 홍해는 깊으니까 가르치는 За 거지만 бид чинь улаан тэнгис гүнзгий учраас 요단강을 안 건너도 된다고. тэр Йордан голыг 근데 왜 굳이 요단강을 건넜을까? яагаад 갈랐을까? заавал Йордан голыг хуваалцсан болоо. 근데 여호수아서 4장 22절부터 보면 안 찾으셔도 돼요. 예. Йошуагийн 4-р бүлгийг үзэх юм бол 놀라운 말씀을 하세요. гайхамшигтай үг байгаа. 너희가 요단을 내가 가른 것은 Чи Йордан голыг гатлах нь 너희로 한 가지를 기억하게 하려고 그런다. нэг зүйлийг санаараа гэд. Йордан голыг хувааж байгаа нь чамд нэг зүйлийг сануулахын тулд. 그것은 너희 아비 세대가 Чиний аавын үе 예, 너희의 아버지 세대가 та нарын аавуудын үе 홍해를 가르고 건넜던 것을 기억나게 하려고 그런다. улаан тэнгисийг хуваагдах үед тэд улаан тэнгисээр гарсан гэдгийг та нарт сануулахын тулд юм а гэсэн. 너희 아비 세대가 홍해를 건넌 것을 기억해야 된다. Чи танаа өвөг дээдэс улаан тэнгисийг гаталсан тэ хуваагдсан үед нь гаталсан гэдгийг үргэлж санаа. 근데 사실 곰곰이 생각해 보면 Тэг энэ үгийг бодоод үзэх юм бол 모세의 세대는요 그렇게 잘한 세대가 아니에요. тэг Мосегийн үе бол нэг тийм сайн үе биш шүү. 맨날 불평하고 Дандаа л гомдлоо. 불만하고 Дандаа л тэ үглээл. 그래도 가나안 땅 들어가는데 안 들어가가지고 벌 받아서 40년 Тэг бүр 뺑뺑 돌고 гомдлсооргоос үлдээ нөгөө Канаанууд руу ч орж чадахгүй. 정말 잘한 게 하나도 없어. Тэдэнд гайхуулаа сайн гэдэг. 정말 눈 씻고 봐도 잘한 게 없어요. Тэдэнд ерөөсө магтаад байх 그런데 잘한 게 딱 하나 있었어. Гэтэ тэдэнд гэсэн магтамаар нэг л зүйл байсан. 뭔지 아십니까? Юу вэ? 그게 믿음으로 홍해를 건넌 거예요. Тэд нар итгэлээр улаан тэнгисээр. 그거 하나 딱 잘했거든요. 그래서 тэдний хамгийн магтуустай зүйл нь тэр л байна. 그런데 하나님이 그 다음 세대에게 이렇게 말씀하시는 Тэр 거예요. бурхан дараа үед хэлэхдээ 너희 아비 세대가 잘못한 거 그거 보지 말라는 거야. та нар аавуудынхаа үеийн тэр буруу асуудал алдаг битгий. 너희 아비 세대가 잘한 거 보라는 거예요. Та нар аавуудынхаа тэр сайныг олж хараа. 아비 세대의 실패를 기억하지 말고 Та нар тэдний бүтлгүүдийг битгий 아비 세대의 성공을 기억하라는 харин 거야. тэдний ялалтыг олж хараа. 그거 한 가지밖에 딱 없는데 ганцхан 그거 하나 딱 끄집어내셔서는 тэр ганц сайн 이게 너희가 기억해야 될 아비 세대의 유업이라는 거예요. дурсахын тулд та нар энэгээр гараа. 오늘 젊은 세대들 기억하십시오. Тэгэхээр залуучуудаа та нар санаа. 여러분 아비 세대를 바라볼 때 Та нар аавуудынхаа үеийг харах. 맞아요, 뭐 잘못한 거 있을지 몰라. Харахтаа тэдний дотор буруу байх. 여러분 마음에 안 드는 게 있을지 Та нар 몰라. таалагдахгүй зүйлүүд 그리고 байна. 하나님 앞에서 실수한 게 있을 수도 그래서 있어요. үнэхээр тэд нар бурхны 그렇지만 여러분이 기억해야 될 건 그런 게 아니야. нэг зүйл санах хэрэгтэй зүйл бол 그거 가지고 불평하고 원망할 게 아니라는 тэр 거예요. бол тэр тэдний халдаг хараа гомдлоо. 여러분이 기억해야 될 харин 것은 та нарын санах хэрэгтэй зүйл. 아비 세대가 믿음으로 홍해를 건넌 거예요. 아우의 우유 아우д болохоор үнэхээр өвдөжсман улаан тэнгисийг итгэлээрээ тулсан гэдгийг санах хэрэгтэй. 여러분의 아비 세대가 1990년대 За 1990 онд 믿는 자가 한 명도 없던 이 척박한 몽골 нэг ч 땅에 итгэгчгүй хүн байхгүй энэ Монгол газар. 처음으로 복음을 가지고 전도하기 시작하고 Анхудаа сайн мэдээ сонсоод тэд сайн мэдээ тараах үед 교회란 것이 없던 이 땅 가운데 교회를 세우기 чуулган 시작했을 байхгүй 때 энэ Монгол нутагт чуулганыг байгуулад 그러면서 불과 20년 만에 이런 놀라운 부흥을 тэг 이뤄냈어요. 20 жилийн дотор үнэхээр гайхалтай сэргэлтийг бий болгосон. 이걸 여러분 기억해야 된다는 거예요. Энэ түүхийг та нар санах ёстой юм аа. 이 기적을 이룬 세대가 Та 여러분의 нар 아비 энэ 세대. гайхамшигыг санах ёстой юм аа. 예, 물론 부족한 게 있을 수도 있어. Мэдээж тэд дотор зүйлүүд бий. 잘못한 게 있을 수도 있어. Тэд алдаа бий. 그렇지만 이들이 믿음으로 홍해를 건넌 거. Харин үнэхээр тэдний итгэлээрээ туулсан тэр замыг 그걸 여러분들이 기억할 때 та нар үргэлж дурсах үед 여러분 세대에 축복이 임한다는 та 거예요. нарын үед бурхны ерөөл бох болно. 여러분 세대가 가나안을 정복하게 Та 된다. нарын үе Канаан нутгийг эзлэх болно. 여러분이 이 유업을 취하지 않는다면 Та нар хэрвээ энийг хийх 아, бол 우리 아비 세대는 이게 잘못했어. манай 우리랑 дээд 이게 안 үеийнхэн 맞아. бид нар алдаатай бид нарт ерөөсө таарахгүй гэх. 그러면 여러분에게 가나안은 없다는 거야. Тэгэх юм бол та нар Канаан руу орж чадахгүй. 여러분의 유업인 가나안을 취하기 원한다면, 여러분의 데스티니인 가나안을 얻기 원한다면 Үнэхээр та нарын хувь тавилан тэр Канаан нутгийг эзлэх ёстой байдаг. 아비 세대의 승리를 기억하세요. Тэр үед та нар Аудигийн үеийн тэр Ауди үеийн ялалтыг санаа. 아비 세대가 이룬 놀라운 부흥을 기억하세요. Тэгэхээр Ауди үед бий болсон тэр Монголын сэргэлтийг санаа. 아비 세대의 눈물과 헌신을 기억하세요. Тэдний зориулал, тэдний нулимсыг санаа. 그랬을 때 그것이 여러분에게 축복이 되는 거예요. Тэгжээс та бүхэн өргөдөх болно. 이 돌파가 일어나는 브레이크스루가 되기를 Тэгэхээр энэ 축복합니다. зүйл үнэхээр цөмлөлт болох болно. 기도합시다. Залбирцгаая. 자리에서 좀 일어나시겠습니까? Өдрөө судлаасаа босъё. 이 시간 우리 두 가지 위해서 함께 기도하겠는데 Хоёр зүйлийг бодож залбирая.
첫째는 우리 몽골의 데스니를 위해서 기도하고요. Нэгдүгээр бүгд Монголын төлөөх бурхны тэр төлөвлөгөө юу вэ? 둘째는 이 데스니가 이루어지기 위해서 Хоёрдугаар Монголын төлөөх тэр бурхны 아비 세대의 유업을 믿음으로 취하십시오. Тэгэд бид үнэхээр аудын үеийг тэр ерөөлийг санаа. 이제 대부분이 젊은 분들인데 Ихэнх хүмүүс залуучууд байна. 여러분들은 이해할 수 없는 게 있어요. Та нарт үнэхээр ойлгохгүй зүйлүүд байна. 여러분들은 교회 다니는 게 당연할지 몰라도 Та нар үнэхээр цуглаан байгаа газар зүгээр одоо 이 앞에 계신 1세대 목사님들에겐 당연한 일이 아니었어요. Та нарын хувьд цуглаан байна гэдэг нь мэдээж зүйл. 교회가 없는 곳에서 믿음으로 Харин 시작해야 энэ 됐어요. урд зогсож байгаа нэгдүгээр үеийн пасторууд чуулган гэж байгаагүй. 무에서 유를 만들어내야 됐던 사람. Эднэр үнэхээр оргоосон дундтай тэд чуулганыг бий болж. 척박한 땅 가운데 눈물로 Тэд 시작해야 됐던 사람. үнэхээр энэ харанхуй газар цохирсон нулимстайгаар тэд залбирч 이 байгаа. 유업에 대한 감사가 있어야 돼. Тэгэхээр та нар энэ өвийн төлөө, энэ эзэмшлийн төлөө та нар талархаар. 믿음으로 홍해를 건넌 것을 기억하라고 하나님 Энэ 그러셨어요. хүмүүс итгэлээр улаан тэнгисийг гаталсан гэдгийг та нар санаараа. 그래야 너희가 가나안을 정복할 수 있다. Тэгжээс та нар Канаан нутгийг эзлэх болно. 이 일이 이번 브레이크스루 컨퍼런스 때 이루어지기를 Тэгэхээр 축복합니다. энэ зүйл үнэхээр энэ конференцийн явцад бий болоос гэж 이 ерөөж 두 가지 회소 우리 함께 기도합시다. хоёр зүйлийн талаас залбирая. 예, 하나님께서 20년 전에 몽고의 일을 시작하셨습니다. Бурхантай 20 жилийн өмнө Монголд ажиллаж эхэлсэн. 교회가 없던 곳에 교회가 서기 Чуулган 시작하고 байхгүй газар чуулганууд бий болж эхэлсэн. 복음의 볼모지였던 이 땅에 복음이 들어오기 Тэгэхээр 시작했습니다. сайн мэдээ сонсогдоогүй энэ газар сайн мэдээ тархаж эхэлсэн. 거기에 믿음으로 반응한 몇 명의 목사님들이 Харин 있었습니다. үнэхээр энд итгэлээр хариулан зогссон хэдэн пасторууд байна. 예, 주님께서 이들을 통로로 사용하셨습니다. Үнэхээр Бурхан та энэ хүмүүсийг суугаалгаж ашигласан. 그래서 몽골의 데스티니의 문을 여셨습니다. Та энэ хүмүүст өөрийн хувь тавилангийн сонсгож гисэн. 이것이 이제 20년이 지났고 Одоо 20 жил өнгөрсөн байна. 본격적인 하나님의 계획이 시작돼야 될 때에 이르렀습니다. Үнэхээр Бурханы дээр гайхамшигт төлөвлөгөө үргэлжлэх ёстой. 이제 바톤이 여러분에게 넘어오고 있어요. Одоо дараа үеийн ирсэн. 이 데스티니를 이어갈 것인가? Үнэхээр энэ хувь тавилан буюу энэ төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэгчид энд ирсэн байна. 그래서 100% 이루어지는 것을 볼 것인가? Үнэхээр 100% энэ төлөвлөгөөг хэрэгжихийг харах юм 아니면 байна. 여기서 꺾어줘서 그만둘 것인가? Эсвэл зүгээр ингээд зогсох ёстой юм уу? 아주 중요한 시점에 여러분 서 있어요. Та бол одоо маш чухал үе дээр ирээ зогсож байна. 우리 이를 위해서 주여 한번 부르짖고 기도할 텐데 Тэгээ бүгдээр хамтаа эсийг дудаа залбирах. 몽골의 데스티니를 이루어 주십시오. Бурхан та Монголын төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлээрэй. 100% 이루어 주십시오. Та 100% хэрэгжүүлээрэй. 50%로 만족할 수 Бид 없습니다. нар 50% сэтгэл ханахгүй. 70%로도 만족할 Бид 수 нар 없습니다. 70% сэтгэл ханахгүй. 아니 90%로도 만족할 수 Бид 없습니다. нар 90% сэтгэл ханахгүй. 100% 이루어 주십시오. 100% хэрэгжих болтугай. 몽골을 향한 계획이 100% 이루어지게 하여 Монголын 주십시오. төлөв Бурханы төлөвлөгөө 100% хэрэгжих болтугай. 주여! Эзэн! 주여! Эзэн! 우리 기도하겠습니다. 오늘 주님께서 몽골 땅 가운데 위대한 일을 행하십니다. Бурхан үнэхээр Монголын төлөв агуу төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхдээ 주님의 임재가 이곳에 있습니다. энэ газар эзний орших байна. 주님의 영광의 빛이 이곳에 있습니다. Эзний алдрын гэрэл энэ газар байна. 말라기서 4장 6절을 기억나게 하십니다. 말라기서 4장 6절 말씀. Малахийн 3 дугаар бүлгээ саная. 성경은 말라기서 4장 6절로 구약 성경을 마무리합니다. Малахийн 4 дугаар бүлгээр Бурхан хучин гэрэг дуусгасан ба. 아버지의 마음을 자녀에게로 돌리고 Хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл, аавын зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд рүү эргүүлэх болно гэсэн. 자녀의 마음을 아버지에게 돌리는 Хүүхдүүдийн 일이 зүрх сэтгэлийг эцгүүд рүү эргүүлэх болно гэсэн байна. 일어나게 될 것이다. Энэ зүйл биелэх болно. 오늘 몽골을 향한 하나님의 데스티니가 있습니다. Өнөө Бурханаас Монголын төлөө гайхамшигтай төлөвлөгөөтэй. 제가 몽골 땅을 오면서 봤던 한 가지가 있습니다. Би Монгол газар ирээд миний мэдэрсэн нэг зүйл байна. 하나님을 몽골을 급격히 사용하고 계신다는 거예요. Бурхан маш хүчтэйгээр ингээ хурдтайгаар хэрэгжилж байна. 바람처럼 불처럼 사용하신다는 Үнэхээр 거예요. хүчтэйгээр монголчуудыг хэрэгжилж байна. 몽골의 특성은 스피드예요. Монголчуудын онцлог бол хурд байна. 하나님은 모든 것을 빨리 일으키셨어요. Бурхан Монголд үнэхээр бүх зүйлийг маш хурдтайгаар хийж байна. 여태까지 있었던 기본적 패러다임은 Үнэхээр өнгөрсөн өдрүүдэд болсон тэр зүйлүүд 아버지가 일을 하고 아버지가 일을 하면 аав ажиллаа хийх үед 그리고 아버지가 사라지면 тэр аав алга болчвол 자녀들이 바톤을 받고 일을 하는 것이었어요.
аав ажиллаж байгаад алга болох үед хүүхдүүд талбай дээр ирээд ажиллах хэрэгтэй. 근데 하나님 몽골은 그렇게 하지 않으실 것이에요. Гэхдээ бурхан хизээж монголчуудыг ийм байдлаар оруулахгүй юм. 모세가 사라지면 여호수아가 일어났어요. Мосе алга болох үед Йошуа гарч ирсэнтэй адилхан. 근데 하나님은 몽골은 그렇게 하지 않으실 거예요. Бурхан үнэхээр ингэж ажиллах нь. 아버지와 자녀가 같이 뛰게 될 것입니다. Гэхдээ Монгол бурхан яаж эцгүүд хүүхдүүдтэйгээ хамт ажиллах болно. 역사상 한 번도 없었던 하나님의 일들을 보이실 것입니다. Үнэхээр түүхэнд хизээж болж байгаагүй гайхамшиг энд бий болох болно. 이곳에 이미 믿음의 아버지들이 있습니다. Энд итгэлийн аауд байна. 아까 고 목사님이 말씀하셨던 것처럼 Дөрөвний пасторын хэлсэн шигээр. 홍해를 가른 세대들이 있습니다. Үнэхээр улаан тэнгисийг хуваасан итгэлийн аауд энд байна. 이제 하나님이 그 실제 이곳에 있어요. Үнэхээр одоо бодтойгоор тэр хүмүүс энд байж байна. 제가 그 세대를 보려면 100년 전으로 넘어가야 돼요. Хэрвээ би 한국에. өөрийнхөө тэр үеийг аудыг эцгүүдийг харъя бол би 100 жилийн өмнөх түүхээр очих хэрэгтэй болно. 그런데 여러분은 실제로 그 아비를 보고 있어요. Та нар харин яг бодтойгоор энэ эцгүүдийг харж байна. 그들이 뛰고 있는 것을 보고 있어요. Тэд үнэхээр гүйж зүтгэж байгааг та нар харж байна. 하나님이 다음 세대에게 도전하신 것이에요. Үнэхээр эзэн минь энэ залуу үед та хүчийг өгөрөө, урмыг өгөрөө. 누가 이 아비들과 함께 뛸 것인가? Энэ дундаас та урмыг өгтөө. 아웃다 эцгүүдтэй хэн хамтрах вэ? 말라기 хэн гүөх вэ? 4장 6절의 말씀이 실제로 Малаки 일어날 4-р 것입니다. хэлсэн шиг тэр зүйл энд хэрэгжих болно. 아버지의 마음과 자녀의 마음이 하나 될 때 Эцгүүд болон хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл нэгдэх үед 여호와의 크고 두려운 날이 임합니다. үнэхээр эзний алдар энэ газар дүүрэх болно. 하나님께서 이 땅 가운데 새 세대를 일으킬 것입니다. Бурхан энэ газар шинэ үеийг босгох болно. 아버지를 기억한다는 것은 뿌리를 안다는 것이에요. 아우다 санаа гэдэг нь та нар үндсээ сан гэсэн үг ээ. 이제 믿음의 가문들을 일으키실 것이에요. Өөрөөр хэлбэл итгэлийн үндсээ та нарыг санаараа тэд босгох болно. 여러분의 가정에 더 이상 고통이 없을 것입니다. Та нарын гэр бүл зовлон байхгүй болно. 믿음의 가정들이 제너레이션으로 일어날 것이에요. 이тгэлийн үе шинжлэн бий болох болно. 오늘 마지막으로 하나 이 기도 제목을 놓고 기도합시다. Өнөөдөр залбирая. 하나님 이 경주를 내가 뛰기를 원합니다. Бурхан бид найдаж байна танд. 아비들을 존중하고 эцгүүдийг хүндэлдэг. 그들의 눈물을 기억하고 Тэдний нулимсыг дурсан сандаг. 그들이 홀로 외롭게 싸웠던 그 전쟁터를 기억하고 Тэдний тэмцэж ирсэн тэмцэл тулалдааныг дурсан сандаг. 이제 내가 뒤에 서지 않겠습니다. Би одоо ард зогсохгүй юм. 그 아비들과 함께 Би 서겠습니다. одоо аавуудтай хамт зогсох болно. 하나님 나도 홍해를 가르게 도와주소서. Эзэн минь надад үнэхээр улаан тэнгисээр туулахыг туслаач. 하나님 그 일들이 일어나게 도와주소서. Тэр гайхамшиг бидний амьдрал бий болох болтугай. 오늘 그 믿음을 다 받게 Тэр 도와주소서. итгэлийг та надад өнөөдөр өгөөч. 하늘 문이 열릴지어다. Тэнгэрийн үүд нэгдэх болтугай. 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 오늘 주의 영광에 빛이 말지어다. Эзний алдрын газар харагдах болтугай. 우리 마지막으로 우리 서로 어깨 동무하고 Төсөл бүгдээ хамтдаа залбирая. 여러분 서로 어깨를 이렇게 좀 Хажуухаа хүн дээр бүр дээр нь гараа тавиараа. 하나님 하나된 몽골을 보십시오. Бурхан минь биднийг нэгтгэж. 오늘 그 일들이 일어나게 도와주십시오. Тэр ажлыг хийхэд та бидэнд туслаач. 아비 세대와 자녀 세대가 하나 됩니다. Эцгүүдийн үе хүүхдүүдийнхээ үедээ нэгдэж байна. 요한복음 17장에 예수님이 기도하셨던 아버지와 아들이 하나 되는 것을 보게 하소서. Йохан намайг хэлсэн шиг үнэхээр аауд хүүхдүүдтэйгээ нэг болохыг та бидэнд харуулаач. New Mongolia, arise! Шинэ Монгол сэргэх болтугай. 믿음의 몽골이여 일어나라. Итгэлийн монголчууд сэргэх болтугай. 하나된 몽골이여 일어나라. Бурхны дайчил босох болтугай. 하나된 몽골이여 일어나라. Бурхны дайчил босох болтугай. 주님의 이름을 3번 부르고 Эзний нэрийг 3 удаа дуудъя. 우리 3분간만 기도합니다. Бид нэр залбирая хамтдаа. 돌파합니다. Цөмдөө. 돌파합니다. Цөмдөх болно. 주여! Эзэн. 주여! 주여. 하나님 아버지 몽골을 봐주시옵소서. 하나님 땅을 봐주시옵소서. 하나님 땅을 펴주시옵소서. 할렐루야 эзэмнэ. Эзэмнэ 25 жилийн өмнө
дөрвөн итгэгчтэй байсан энэ газрыг та олон мянган итгэгчтэй болгон өсгсөн таньд баярлалаа эзэн минь. Эзэн минь 25 жилийн өмнө нэг ч сүм байгаагүй энэ газарт та өөрийнхөө 500-600 гаруй чуулгануудыг байгуулж ирсэн таньд баярлалаа эзэн. Эзэн минь танд баярлалаа. Эзэн минь танд баярлалаа эзэн минь. Их эзэн минь бид таны гайхамшигтай нэрээр Йошуагийн үе мэт шинээр босч байгаа. Энэ шин залуу үеийг танд өргөн залбирч байна. Эзэн минь таны амлсан нутагт хүрэх, таны монголчуудын төлөө бэлдсэн тэр хувь тавилан дотор зогсох, энэ улс үндэстнийг өөрчлөх таны гайхамшигтай үеийн төлөө талархж байна эзэн минь. Эзэн минь энд байгаа залуучуудын минь тэр өрөөлөө буулгаач. Эзэн минь та тэднийг минь үнэхээр босгоороо, тэднийг өрөөгөөрэй эзэн минь. Эзэн минь тэднийг боолчилж байгаа бүхий гим нүглийн хүлээснээс та яг одоо чөлөөлөөч эзэн минь. Оо Есүсийн нэрээр. Эзэн Есүсийн нэрээр. Эзэн минь тэдэнд эргэлзээг авчирч байгаа. Тэдэнд айцыг авчирч байгаа бүхий муус усны худал хуурмгийг залмихийг Есүсийн нэрээр яг одоо хүлж байна. Яшуа гэдэг. Эзэн минь та Монгол залуучуудын минь онцгойлон таны өөрийн дагалдагч залуучуудаа та чөлөөлж байгаа танд баярлалаа. Халелуя Иесус. Эзэн минь өнөөдөр хүртэл бидний амьдралд өгсөн таны ивэл 3 дахин 4 дахин энэ залуучуудын дээр ирэх болтугай эзэн минь. Өнгөрсөн 25 жилийн турш бид нэр 100 гаруй мянган хүн төрсөн бол харин эдгээр залуучуудаар дамжуулж та сая хүн түрээрээ эзэн минь. Есүсийн нэрээр өрөөч эзэн минь. Өнгөрсөн 25 жилийн турш эзэн минь та Монголын удирдагч анхны үеэр эзэн минь та 600 чуулганыг байгуулсан бол энд байгаа залуучуудаар дамжуулж та мянган чуулганыг үеийн үед байгуулах болтугай эзэн. Эзэн минь бид нар та яг одоо энэ залуучуудаа өргөж эзэн минь. Эзэн минь эдний дундаас энэ улсын төрийн тэрхүү энэ улсыг удирдагч нар төрөх болтугай залбирч байна эзэн минь. Бидний хийж чадахгүй байгаа бүхнийг хийж чадах тосолгоо хүч чадал ирэх болтугай эзэн минь. Халелуя Иесус. Эзэн минь бид нар цоо шин үеийг таны өмнө өргөж байна эзэн минь. Эзэн минь танд баярлалаа. Танд хайртай залуучуудын төлөө танд баярлалаа эзэн. Өнөөдөр таныг хайрлангийн зогсож байгаа хүмүүсийн төлөө баярлалаа эзэн. Эзэн минь та залуучуудын үнэхээр өрөөгөөрөө. Хүүхдүүдийн минь өрөөгөөрөө эзэн минь. Та өрөөгөөрөө. Эзэн минь яг одоо олон итгэлийн залуучууд маш олон бэрхшээл уруу татлах сорилтын дотор тэмцэж байна эзэн минь. Та босоорой эзэн минь. Эзэн минь та тэдний хөлийг хүчтэй хизээч үл гах тэр хатан суурин дээр зогсооч өгөөрэй эзэн минь. Тэр хатан суур бол та билээ эзэн минь. Эзэн минь танд баярлалаа эзэн. Эзэн минь энд байгаа мянган залуучууд эзэн минь. Таны алдрын төлөө өөрсдийнхөө шатаал дахил мэд зориулах болтугай. Халелуя Иесус. Энэ гайхалтай итгэлийн хүүхдүүдийн төлөө, итгэлийн залуучуудын төлөө танд баярлалаа эзэн. Халелуя Иесус. Бид нар үнэхээр та нартай хамт явъя гэж хүссэн юм аа. Тиймээс ч энэ конференцийг бид нар хийж байгаа. Бид нар та нарыг босгомоор байна. Та нартай хамт алхамаар байна. Бид үнэхээр бид нар энэ хэдэн жил бид нар ганцаараа юу ч хийж чадахгүй. Бид нар чадахгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Тиймээс бат болттой, одготой бид нар пасторууд
өөр хоорондоо хамт явъя гэсэн. Би өнөөдөр хүртэл нэг пастор руу яриа хэлсэн. Хоёулаа хамт явъя. Энд хүрээдрээч. Хамт явъя. Тэр бас надад хэлсэн. Би ярьсанд баярлалаа нараа. Би заавал энд очино. Хамт явъя нараа. Бид нар бас та нартай хамт явмаар залуучуудаа Монголд төрөөс хөв тавилан хамтдаа хүрцгээе бүгдээрээ. Бид нар та нарыг үнэхээр өрөөж байна. Та нарын үр жимс, бидний үр жимс 30-60 байсан бол та нарыг 100 дахин болоосоо гэж хүсэж байна. Бидний 30 байсан бол та нар бүр 60, бүр 100 болоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээ анхны үеийн пастор үнэхээр бид нар 1990 оны тэр дунд үед бид нар ярьж ирсэн одгоо бид нар хоорондоо бид нар Библийн сургууль сурж ирсэн. Батболд пастор би одгоо бид гурван Абханы Библийн сургууль сурж ирсэн. Ганамэн, Багимэн, Батболдын мань ихнэр бид нар бүгд Абханы Библийн сургууль сурж явах үед бид нар ярьж ирсэн би мартадгүй. Бид нар бол анхны үеийн итгэгчнэр бүгдээрээ үр болж өгөх ёстой. Үр өгөхгүй бол үр жимсэн орохгүй. Бид нар дараагийн үеийн итгэгчдийн төлөө бид нар золиос гарахаас өөр аргагүй. Ядуу хоосон чамаагүй бид нар чуулганы ажлыг орхиж болохгүй. Бид нар анхны христчин гэр бүлүүд бид нар үнэхээр их хариуцлагатай байна. Тэгээ бид нар бас мэдээж та нарт үлгэр дуурайл болоогүй олон зүйл дээр заримдаа та нарыг гомдоосон. Түүнийг би та нарын өмнө хөлийн зөвшөөрч байна. Тэгээ бид бүгдийг уучлаарай. Та нарт үлгэр дуурайлгүй болж алхсан бүгдийг бид үнэхээр биднийг уучлаарай. Тэгээ бид нэг зүйлийг үнэхээр мэдж байгаа. Та наргүй бол бид үнэхээр цаашаага хэцүү хамт явъя. Та нараас гуйж байна. Хамт явъя бүгдээрээ нэгдэцгээе. Гим нүглийг зайлуулж хайцгаая. Итгэлгүй байдлыг эргэлзээ бүхнийг тэр завхаарл аригталт тэр тамхи өөр юу вэ? Айдас ичгүүр зөө бүгдээрээ урагшаа явцгаая ах тус минь. Тэг би Библийн үгээр та нарыг өрөөмөр байна. Залуучууд та нарын хүн нэг бүрийг өрөөж байна. Эзэн чамайг өрөөн сэхэх болтугай. Эзэн чиний дээр өөрийн нүрийг гэрэлтүүлж чамд нэгүүлсэнгүй хандах болтугай. Эзэн өөрийн нүур царайг чам руу өргөж чамд бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр амар амгалан өгөх болтугай. Халелуя. Үнэхээр манай Монголд яг уюуд хамтаа зогсож чадахгүй байгаа. Би бинийг үргэлж муулж алдаа дутагдлыг хардаг. Өнөөдөр ч гэсэн Кристчин дотор бас ийм зүйл маш их газар авсан байна. Тийм учраас хайртай дүүнэр минь, залуучууд минь, өнөөдөр бид та нарт өөрсдөө тавьж өгч байна. Бидэн дээр гიშгэлээд дээшээ гар. Бид нар 1-р үеийн пасторуудын төлөө би эзэн талархаж байна. Өнөөдөр энэ би 1-р үеийн пастор биш. Манай Монгол чуулганы анхны пасторууд, манай Батболд пастор, манай Нараа пастор, Одгоо пастор. Залуучуудын өмнөөс бид энэ хүмүүст талархаж байгаа илэрхийлмээр байна. Ямар ч чуулган байхгүй байгаа, чуулган тэрийг зоргиулсанд баярлалаа. Нойр хоолгүй ядуу зүдүү байсан ч гэсэн дуудлагаа орхиогүй. Дуудлагатаа үнж байсанд баярлалаа та бүхэнд. Өнөөдөр Монголд байгаа энэ 600 чуулган 20 жилийн өмнө энэ хүмүүсийн зүр сэтгэлд байсан. Харин өнөөдөр бид нар өөрийн гар дээр хүлээж авсан байна. Энэ хүмүүсийн үйлчлэлийн төлөө би эзэн талархаж байна. Би 1992 онд Есүс Христэд итгэсэн. Би 12 настай байсан. Тэр цаг мөчөөс эзэн энэ анхны үеийн пасторуудын амьдралыг яг нүдэрээ харж тэдний үйлчлэлээр өрөөгдөж, эвээгдэж хэдэн жилийн өмнөөс пасторуудаа нөхөрлөх, хамт үйлчлэх, хамт цагийг өнгөрүүлэх боломжийг эзэн надад өгсөн. Маш их баярлалаа. Бидний өмнө атар газрыг хаглаад, үр тариад, үр ургуулад
Өнөөдөр бид нэр үйлчлэхэд амархан болгож өгсөнд баярлалаа. Огт байхгүйсэн чуулгануудыг тарьж өгсөнд баярлалаа. Биднийг үнэхээр яг хайрлсанд баярлалаа. Та нарт маш олон сонголтууд байсан. Гэхдээ та нар дуудлага орхихгүйг сонгосонд маш их баярлалаа. Бидэнд үлгэр дуурайл болсонд баярлалаа. Монгол үндэстнийг хайрлаж Бурхны бага зэвсэг болгон хэрэглэгдэж байгаад баярлалаа. Маш их талархаж байна. Өнөөдөр бидний дунд байгаа 3 пастор боловч ихэнх үеийн олон пасторууд байгаа. Тэдний төлөөлөл болгож энэ 3 пасторт чин зүрхнээс маш их талархаж байгаагаа дахин илэрхийлмээр байна. Бүгдээрээ чин зүрхнээс өөрсдөө суудлаас босоод хүндэтгэлтэйгээр тэдний төлөө Бурханд талархаж эзэн далдрыг өргөцгөөё. Энэ хүмүүсийн үйлчлэлийг хүндэтгэж тэдэнд зориулаад бас алга дашъя гэж хүсэж байна. Маш их баярлалаа. Өнөөдрийг хүртэл эзнийг хайрлаж дуудлага орхиогүй бидний төлөө үйлчилсэнд баярлалаа. Байхгүйсэн чуулгануудыг тарьсанд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Та нар байгаа учраас Монгол чуулган өрөөгдсөн. Мөн бас би дахиад нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Энэ чуулган хөтөлбөрөөр биш яг эзнэр удирдуулж байгаа гэж би итгэж байгаа. Та нарыг сонсоогүй өдрүүдийг уучлаарай. Хамт зогсож чадаагүй уучлаарай. Та нарын амьдралыг мэдгүй мөртлөө шүмжилж байсныг уучлаарай. Хүүгийн зүрстэл байхгүй атаархаж байсан өдрүүдийг мань уучлаарай. Та нарыг ямар амьдралаар дуулж, ямар төлөөс төлсөж бид нар мэдгүйгээр зүгээр л их юмсыг бардан байсныг мань уучлаарай. Бид үнэхээр чин зүрхнээсээ хэлж байна. Биднийг уучлаарай. Та нар үргэлж биднийг өрөөхөд бэлэн байдаг. Та үргэлж биднийг сайн сайхан яваасаа гэж хүсдэг. Тэрийг чинь бид нэр атаархаж, шүүмжилж, дуулуургүй байж, хамт зогсохгүй байж, итгэлгүй байсан тэр өдрүүдийг мань уучлаарай. Өнөөдөр таны дараагийн үеийнхэн бид нар надаас санал нэг байгаа залуучууд олон байгаа гэж би итгэж байгаа. Бид нар та нартай хамт хандлагыг сонгож байна. Бид нар та нартай та нарын ард зогсоод хамтдаа Монгол зориулсан Бурхны хувь тавиланг хүлээж авахд би та нартай хамт зогсохыг бид нэр сонгож байна. Бид атаархахыг биш, шүүмжлэхийг биш, хүндэтгэлийг сонгож байна. Бурхан бидэнд итгэлийн маш залуу аав нарыг өгсөн. Маш залуу аав нарыг өгсөн. Эзэн талархаж байна. Бидний урд гараад манлайлан яваач би таныг дагаж явах болно. Бидний урд алхаарай. Бид таны хүч чадалчин болох болно. Та нарт мэрэгүү ухаан байгаа, та нарт тусалгаа байгаа, урагшигаа яв. Бид та нарыг даган алхах болно. Хамтдаа эзний хувьд танд үцгээе.